Tala falava malo le soifua si mai fa fonga I telefone le video Samoa mai atu no e mamau ma le Pasifika. Au sauni e pare mia Israel o Benjamin Netanyahu e anga I atu le whare pa e mo le teimi lona tolu I le nei tausanga mō fōno tanga o wha manino le leiane le whare pa e meo lo o whatalitaria mai rea whirua inga. Tala no so I le presidente o Amerika Donald Trump I lona whaanaunga ia whaamautuina le tau fio bevesi te tono o Gaza ma o ia whaero foi ro wa ia te tauna tupu le tūranga le vasa fou. Whai mai le CNN e uio le awha manatu e malo e rua o so whainga na whaia ia Iran peitai o le mata upula ia o Gaza o le ataula ia I le whaino inga lea e meisa re toe whaafo iano I rātou na awe whaapango tai le teimi o whatawinga. O le vasa nei wofo nei e kata se fuafuanga mo le tau fio bevesi I te tono le ono se furuaso mo le Hamas ma Israelu tau fia I whatawinga I Gaza. O lo whataria nei la se whaiunga o le whonutanga le ua whataua ina e whatau nuu I le asoa tai ao I le vao Netanyahu ma Trump malana whainga malo. I initia wa whaasorosoro atu I le siria ma le tolu se furu tangata ua maririu mai le whaalawelawe na mū ma pai se whalinga osi o loa o le Sinkaji Industries I le tu I sauto initia pe ona whaamania mai ripote o pito na tamai ma wa whaamaro si ai ma le tapuni o rea au unanga mole I wasfunu aso. O le whaupunga ma le whainga maro le stete o Telangana le e iei le pisinisi lea e whapea ua whaatuina nei sa komiti e su eina le nei whaalawelawe malona mafua anga. Lo whamawina e tolu surfa I rātou na whaamanu ali ai, ma o lo o whaia pea ngā ruenga I le no whanga na tupo I le whaalawelame, mo le whaamautuina I le o iei nisi soifua o tanumi ai. O le whaamtaranga mai leu ta wai, se lau wha se fulu tangata na whai ngā ruenga I le no whanga le temi na tupo I le whaalawelame, ma le toa 2.5 ua whaamaunia le maririu, ua mai o na whaamautuina I rātou ia, au wha ngā soro pere su e ngai isi. O le au unanga la tau te ngau sia, microcrystalline cellulose, le e whao ngā mo le ngau sia o loa e whaatau I whalitalawai, e me se fo inisi o vai la au mo atunu e pei o Amerika ma Australia. Ua whaamalolo le tu mau nei le whaamasinonga o le whaawai a Thailand, le pāle mia o le atunu o Baitong Tan, Shinawatra, leo na awina tuail tatu ripoti le Bastarwai, ua wala awai le toa tele wa te tau na whaamawai I le mai au le liki atu o whaamatalanga mai sa la telefoni na whaia, ma le sa ave mo mataitai o Cambodia o Han Sen. Watangia mai le ripoti le BBC le so, nisi o whaamatalanga whatatau na mta upulea, ma ua whaero ai sa upu ia le tamaitai pare mia se tasi o taitai au, ma ua afu ai le tele o whaasea mai tangata lau tele. O le teminei o lo oiro le whaamasinonga le mta upu, ai ua tu inane le whaiunga e whaamalolo le tu mau le pare mia. Mo le teminei o le sui pare mia le ua avea nei mataitai o le tunu, ai tu mau pere pare mia I le kapeneta. Whai mai le ripoti o le talanoanga le telefoni sa whaatatau I le bevesi o lo tura I mai le tua oio atunu e rua, e uio se mata upu ua au tausanga, pei tai ua toe la ngā ina ua whasiotia sa fita Cambodia I le masina o me. O le pare mia o Baitong Tan, e tolu survalu tausanga o le pare mia o pito talavou le ua iei o le tunu, ma le tamai ta ilona lua ua tura I mai I le ato finga. New Caledonia o le 25 tane o fuala au whasaina o le cocaine, na maua I ngā taifale o New Caledonia le Bastarwai, na whaia I eire su e ngara vanga o le Navy a Wharani le whaamautuina o mea, ma maua I runga o le vaa o le SM Dante, na anga I mai Peru ya me, ma sa wha moe mo Australia. Wai mai Radio New Zealand o fuala au whaasaina, na tewina mai ini tanga pe a ma le 50, mai manatu le au su e fōringa na saunia mai lea utatele, e tusa e tufanga I tama I vaa o lo o ingata I whale o Australia, ma ua mai ona fuafuaina le lei. O lunga o lea vaa sa maua iei fuala au, na iei male au vaa e to fitu mai Portugal ma Ecuador, le ua tau fia nei New Caledonia mo suenga. Pai loa pe a male se fulu tangata ua mai apu eina, mai tutura I whaamsinonga I aso 2.2 o le masina nei. O le masina na whatoa mai a nei o Juni, na tu atuaise ripoti le Minista Langolango leo a New Zealand, wa ta atuaise la pata inga o le Pasifika wa nga I atu nei iei nisi o tau mawhainga whawamalo, e au fia I whala au whasaina, ma ua whao ngā o ngā sami e wha ui mai eile sapalai o nei whala au whasaina. Mai le atu Micronesia, o loo wha ngā solo le vasa nei I Majuro, le whono tanga taitai o le atu Micronesian Islands Forum,
Ma o taitai o le atu Malasala, le Marshall Islands, o le aiei whaatasi masui mai Kiripati, o Nauru, Federated States of Micronesia, Guam, Commonwealth of the Northern Marianas, ma Palau. Sa unua le presidente o le whara mo Hilda Heine, e wha moe moe o le whonutanga le tautanga nei o le a maua isa tonu, mo le anga i luma o mata upu tau i waalele, e meisena ia le leile fesota inga. Le a whatala noa i fo i le awa noa i wha marusi ai, le tutu whaatasi o sui a wai mai atu nuu, i mata upu whaatatau i le tau, o le vasa, o le tūtau le puipuinga, fe whaatawa inga, mai isi rui tau. Ta ua fo i ono a wai ai ma le whailau tusi awa o le Pacific Island Forum o Paran Waka i lea whonutanga. I o tala nā le Radio Samoa mo le nei a sarulu manuia tele ngā nuenga o whenga iei ma le atunuu soifua. Ua nā o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Le Little Feet Childcare. Tatala i le aso ngafua a nga i le aso whareile mai le fitu i le tae au, a nga i le ono i le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whato a whanau, a nga i le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu i tūla, e a onga i le tamaititi 3 tausanga a nga i lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo i le tae au, matoi mo moli i le fale i le afiafi. Maua fua le lunch i aso uma. Talia wins quotes. Whafsota i loa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Sunga ainga taso manatu. O mafofonga fia faalia tu. Nei mea uma totonu ya usunga. Tauma fai e fai atu. O ulangona faafetai atu. O iloa Umauchino malo uanganga mana tua pe ao malanga sunga te mau I tailo fatu tava mamau mana tua mai au tu unga mau
e whaavavau Hello, whainga oe Lo'au e tumau Hello, whango oe Lo'au e tumau Hello, whainga oe Lo'au e tumau Hello, whango oe Lo'au e tumau Ia, o te whiwhia lava fo'i e mo mua na whatalofa mo whalofa atu. E le swafa manu malo o le tātou li whaola Iesu Keriso. E le rei fo'i a solulu o tātou taunu mai le o ngā totonu ngā le mū. O le rei fo'i vai aso. O le aso lua le rei o le masina o Iulai. O le masina lona fitu. O le la tuli le tātou. Ono masina muli muli o le rei fo'i tausanga. Lua whelua sifulma lima. Wa se fulu minute mo te aile tu lai fa ta walunga tu atatu tala mai le tumaita ya Miriam Pomare ya fa pena fo se au nanga mo le tutua ale to fa ya fonga mua ya Paul telinga fo ya se Manu Francis Yohane e lo tali tulunga sa manuia me uma ile ala fa ile taiao ma le nga e fo yo le la ma le ala usu le tunu ya le utatu tunu mai ile taimi ya tula lata e fa liu le la ya manga ngai fo I Faiva o Samoa po fea laba le tafa le larulangi ya olo o tau nopia iai ma lolo soi fumanuia ma lo fo le langi ma le a tau o savea le ulua I ri I pesta ta ma langi le nei pei ona masan ya I le tatou polkalambe o le nga ngai fo Faiva o Samoa mai le asonga fua se o I le asfareile ya nga ka ko si pa vo le aso to dai ia pe a palu le swalofi o tu mua mapule ma le atunu ava mua I le atua a o mua le tātou tānua ava manatua mai ona fola le fala I le tai au le sunga le li awa o malona au waa ia tātou folau ai le nā a wafo I ele ia se tautai mata pala e toe a whangota sangole ngole pa ia mababalu o le atunu le tāwhatolu pa ia mabambalu fa le malo pa ia foi mabambalu fa le nganu ya ai teinane ya o pa ia mabambalu fa le tua ile ainga sa le vi ya fatalo fa twai ma le fa lo yesi taimi ya fa wau le fa talo fa ya ma o atu I mau te malawa lo o alala ma papa o ai le tapu inga anai te mam tina matua asolulu ma sani e fo ile fa popongo le tatu por kalabe malu I fale o le fale mo yale mele tatu talano ya tatu tilo talano se fale mo upo se fale ati po le ale tu nga fale a o le tatu talano I le fale mo I lava e mapu ya I ainga o le mo mitinga na so se ainga ma so se ngata sa mo ma ngata soifu o le lalulang o le yai o se merto tino po o se fale o le maota ma le lawa e tua iai le ainga ia tunu ese ia o tātou New Zealand ia o leo o tātou lopia iai ma avea foi ma ainga lona lua o leo ua se e mai le sa o le afionga le faltua ia e mele palamo ia o le si lea fofonga o le tātou porkalambe o le malu I fale fatalofa tuai e mele alo le soifo manuia I lausunga le faltua
Abalo fo ila la usu ile taiao ia matiu te me Faiva masani o la u fionga le faltua a fion mai le tapo kalamele o le malu I fale alo le soifu mria Ia, malo foi soifu manuia la fionga ele nei fiafi malulu. Ia, ma nei lava le titilo atu o soifu manuia lava la fionga ia. Malo foi le o nei le tato radio Samoa wale fonga mo po kalame fa pena ia sosoni ai le malu le atunu. Ma lia lava fa tai bolo tai bi wa fa ava mai. Ia wau te loe tulturi au pu la fo ia e nai tamam tina matua me se foi la to wa malo lo retire. Ala ia na ia la tu se le ni o lo se ma ba fo fa. Po fe ole a invest ia. Pele le ka miki o la ku o le fale po. Ia ma le fa nau. Ai pe mo foi o lo so ni mai. E a fo ia fa ato to le ia le la to tiposi ia po le tu fa si o fo io oni tupe o a mai la o fionga le faltua ma le fai ungol nava yaso ia ma le amtalia fo io ngal ngol neiva yaso Olo o mana ia lava le solo le lei lama fai asina pisi le vai taulu nei ona o le vai taulu nei it's a good time not just for mo le mamalu le tunu o fia fa tauni fale ona le lava e mana ia le maketi for tangata o lo fia whaatau mai ni lato whale fau ia not just that te o lolo fo ele malu atu no titilo renovations if whae mana o mia se vae ngā tupe whaatau no wai pe whaale leia I lato mota so olo o pisi lava le tato pitunu nei le sosoani le malu le atu no le tautu mai lato request ia lava valo whaatangi e pēr lo whai atu le mfai lava ona tuua pe to lua to tolu tangata I le fai unga le vai aso. Talua na mai ia le tāpor kalame. E wala au mai lava nai te mam tina mātua. Ia ma wha matua atu ia lau telefoni. E whaingofia le nā. E te le ai lau taimi e wha māmalama atili ia I lātou. Ia ai o te ilo o tangata ia o lai ei tupe I tanga malatu wha patu ngā tupe. Ta se mai I le ta talanoanga mo le fasili mua lea. Le fa pe mai, mo le fa maonia o lau ti posi fo le fa o ngā I le kiwi seiva. O lea le tu ainga vaenga e mawhai o na fa maonia ai matalia ina e le fale tupe. Pa te se vea mo le fasili ona o le tūlanga le pea te le lava le malu atu o la e send mai le just a screenshot o le lato palengi o le kiwi seiva la iai. Ai o le mea mana o mia le bank. E mana o mia le tusi le au mai o po fele company le iai lau kiwi seiva. You have to call them pe mana o mia lo bili iai. Fai iai o le la wha atau lo fa le mua. Pe ma fai ona au mai se tusi e wha amaonia ai. Pe fia le au whai o lau kiwi seiva e ma fai ona tala ese mai. If Soswani low deposit. So this is the letter from your KiwiSaver provider. E mana o mia la le tusi le na e wha amaunia mailu swafa. O le au whai o le amount e eligible pe e mawhai e tātou ona tala ese mai if Soswani low deposit. Ia ona email mele e tau pe send mai e tau le tusi le o le vaenga le not just a well, isi te mea mai just a screenshot o le palengi le titilo I tātou. The bank will not accept that. It must be a letter e au mai le vaenga lea iai lau KiwiSaver. Ta ua tele le bea le na ele mana o le fale tupe I se bea fole le wana o se li city fole le pu mai le ata. E halo ia officially get a note from your KiwiSaver agent. Ya on mawhai la ia lea o na sila mawha maonia ele fale tupe. Now, deposit noted on sale and purchase agreement. Is this included in the total deposit on the finance application o winga o le silina? Ele tātou tupe lea ua wha moe whai ele tiposi ia ma le tūlanga fo o le malienga le teimi lea ua whaatau le fale. Ea a fia la le tātou tupe le na ile tiposi atoa. Ile tātou tālo sanga lea ua whaia le I mose no ngā tupe. Okay, fa taisa ve mo le fasili ona e fai lava sina e te me pe no numi la titi ai lava le tūlanga le wa a ola le mamalu le tunu fa for example pe they work with Bob
un saini le o le lato agreement fo ile le la fa tau le lato fale ia na tu oile lunga o le lato sale and purchase agreement le pe 5% le lato deposit it's on the pay when we go unconditional ia pe facing the confusing wa unconditional law ia on the pay atu lo le o deposit le whatever the amount is pe 5% le tau ato le fale ia facility tangata winga la o vaenga tu pela ave o vaenga la pe unconditional on top of ila o total deposit le na work it out ya mo le fa mala maina la o le tulanga o lo deposit le tu lunga lo sale and purchase agreement au fa my level it is included pe o lai it's part of your total deposit le na work it out tato pe atato tala no so it's all included in your total deposit. Le work it out so ave ese atulalo 5% na ia na tutoia ile le palen yo low deposit le whatever that would mean it's a tongi la ile aso le when you actually settle your home. So fa mala maina it's all included in your overall deposit. Okay, it's a what. Pe ada fia le mele sisi tatala doanga fo le ono le fale fo le la fatau ia ma le fale tuai lea le a whatau e le ese senga fo le o tiposi e mana o mia. Se toi fo ia i nā lau saulanga e mele. Sa la wa o le tusa o le fale pea pe o lo fale fo le la whatau you are buying a new home. Ia mantua fo i la le vaenga na a whailo sale and purchase agreement masaloe Bob will elaborate le vaenga lea. E yelo deposit le tona tongi be 5% pe se 10%. O lo lai le aso you are it's the unconditional date po le aso le was satisfy ai malava conditions. O le aso la le tongi ai lo deposit le o le vaenga la le e ave lawyer through the lawyers and the agents will work through that. O le pa pela o le la fatau ese lo fale. Then obviously it's not you that will be paying the deposit. O le vaenga lea whaata wina lo fale will pay the deposit towards ile whaata ese inato lo fale. I hope that makes sense. Yeah, I will get to the settlement. Yeah. O ala nisi options fo lele o totoe e te manatu e mawhai ona tau e whaatele le tiposi o lau tupe lele a tongi o tiposi. So, in other words, what are other options for you to increase the amount of what you're going to deposit? Okay. Mane te lele siwa o le si mele e te lena ele o malamala maile me malu le tunu upo ani vaenga me whaiuna o na whaalu ai lunga le tato deposit. Yeah, obviously o le me mua lava o se tato se leni fo le sefe o a savings account. Yeah, o lesi vaenga e me whaiuna talia banks a gifted amount of funds maybe a family member o la yese lato extra cash o isi taimi o matua o te mama tina, they're happy to gift you some cash towards your deposit or gifted amount. Yeah, o lesi vaenga ma whaiuna whaongaina is a gifted equity po o le whaongaina le o se sifale o la yese equity available or a freehold home. In most cases, to so to mama tina, they're happy to actually use a bit of their equity for o le tatu deposit lai na o le se lauafe la ye le taimi nei ai mana o mia sesi 5 afe mo so na whaata ita inga. Ia whaato le tatu 20% e ala na luas full percent ideally. Yeah. O le luas full percent is the ideal deposit mana o mia le bank. So it makes the criteria a little bit more favorable and to entitle later to special interest rates. In the whaiana whaongale, mum and dad's a gifted portion of their equity, or it will be a limited guarantee on the equity le whaonga mai le whale le e whaato ele tato, for example, se laulimas fuluafe. Yeah. So that's another avenue. Ia o lesi for example, I'm working with some families o mātua, they own the home. Yeah, well, freehold. O lalai mana e whaatau ese atu I whanau. So instead of using the Kiwi Saver and alo ma whanau,
I o malilia lava ta mama tina e gift pe wha mea lofa I alato le equity value le to tono le fale. So that makes the process a little bit easier mo lato. But o tūlanga fo ila I wha pe mana o miai, you've got independent legal advice I malamalama I ta mama tina. You are gifting the equity that you've worked hard for. So independent legal advice is very important in this case. Yeah. You know, lesi tūlanga, there's shared equity properties for se whaateta inga. I'm working with some clients le teimi nei. Benina Trust have built some homes through Ministry of Pacific People scheme nei yai in the last 2 to 3 years. O Lala, the Osona Whaateta Inga homes are valued for 950,000, but Benina Trust is selling it for 800,000. So Olaima Whaiuna gifts the equity that is available, provided the banks are happy with it. E leo banks umai e lato te talia le tūlanga lea, so that's why it's good using a mortgage broker, so we can shop around and te tilopo fele bank that is willing to accept le to ainga tūlanga whapea. So there's shared equity. Also through New Zealand Homes Foundation. There's very limited options available, but o la lava iai nai tūlanga whapea ma whaiuna ona fesosoani I le mamalu le tunu wa wale fesosoani tato deposit. Because if you're using the equity of another home as part of any deposit, how does that work? You've just mentioned it. Si toi whaba manino maila ia. Ole a whaapea e te equity o le whale te pateta inga o te mamatina. There's the option of actually having a limited guarantee. So olona whaateta inga whaapea 5 se fulu afe. Then that limited guarantee can actually be in joint names of mum and dad, plus ia say le whanau lea la a iai le lato mo kesi. O le lea le tūlanga lea, ina ia mawhai pe a involve ai mum and dad le tūlanga lea. E mawhai e ona la keep an eye on to make sure o lai up to date ia tato pe meni. So that is one option I would usually suggest pe awha pe o tūlanga whapea. So it gives mum and dad a little bit more comfort. Ina ia mawhaiuna comfortable la ua meo lai e pe iwa a iese tūlanga e te ua whale tonu. Then ona whaina I leo le la whale lea po le mauta leo lewa na you work so hard for. Ia au lesi tūlanga fo I mawhaiuna whaonga ikuti o whale whapea. Mum and dad could choose to top up le la mo kesi. So that way it separates SA whale I e lua. So which means a whape fili to mamatina to go to their bank, or I can help them with that. Qualify la ua top up le la mo kesi solely in their names. In the whaile o se lato arrangement be gift la ua le vaenga tupele I alo mawhanau. So that means or let's separate lava properties I lua, which is usually that is a better option provided in malamalama o matato le I le whainga o le tūlanga lea. Ona o leile o mawhaiuna link e banks ia le mauta o mum and dad and the new property, so they operate completely separate. Right. So, for a gifted deposit from mum and dad, what is more acceptable as proof that this was a gift? Mana ia fo sili le ona. Usually the bank would be happy with a gifted declaration. All right. O lai e sa ua mai e lunga po wai le swafa le la ana giftina and the relationship o le ale whaia I le vaenga le la ave iei le se leni or whatever the gifts po o le equity for your gift. O me umalawa lea it will be a declaration that is signed by all parties. With the amount po le vaenga tupe lea po le vaenga equity lea la mea lofa. So a gifted declaration is what the bank would be looking for. Malo whaaftaita ua tele mea o ngā ma mea whau e o awina I le whaalongolongo atu I lau fionga le whonga fo I o le tātou porkala mea mai se le whaafonga mai anai te mam tina mātua wale o tātou o tōnua I le mata upu le a awhia ai mum and dad. O lewa na sauwha I le la freehold home.
A o lea la, o le a vai ai le si vai o le pe toi fai se si mo kes. Ia po o le whamanuia atu i fo i alo ma whanau o lo fufua e fe soso ni atu le tiposi o le lato fale mua mua. O le whafonga mai o le atunu, ia o le talanoanga le na ma le fionga i le whalitua, ia e mele palamo, e te maua i le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha valu o lo ilunga o le tātou screen, tā ua tele ia a whautuanga, ia ma le soso ni atu i le whaamarama maina o ia vaenga mea tā whale and real estate, whaaftei tele e mele, ia upu masaunanga munumuni mai lau fionga le whalitua, tātou ma vai le fiafi. Ia whaptei tele lava sabea mana ia fo ili nei avanoa peia ona masani ai vai asu te itasi. E sosoani ai awale wha amala mai no nisi tulanga ese mole malu le tunu e pei lava o le tato masani ai ese fasili ia e o lea ia avanoa lava vili mai fasili ia ona mawaile o sina malamalama o le au onanga mātou lava ia in to make sure o lo ia ese te avanoa e mwhaiana sosoani ma wha amala malama. Ia ai se fasili vili mai le olu fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia soifua ia ma ia manuia ia malolonga le fiafi. A soifua. Ia fo i maria tele le fiafi ma malolonga, ia male me nganga i fo Faiva o lau fionga le faltua, ta whiloa i ile vai as fou, ai fa soifua ia manuia le fiafi. Ia le nasa mo o tawa lunga atua ile talanoanga fo i male faltua, o le si fo i fonga o le tātou porkalame le dei. O le malu i whale a waita uotele. Ai la leo whanongolongo mai ta mamtira mātua. A le nga elu i le vai asonga ki nge e alolo whai koe whaise se ke al mortgage i lunga le whale. E wha so di atua i a oe. Wa e le la va whia lua i solo ma rental solo i ia i whale o papalangi ma mea whapena ma tongi le rent. Ia o le ua awhale tu la e wha. Ai tau nu mai fo i ma le sao le fionga le swafa ia le malu, bob le malu. Ia o stasi fo i o fonga le tātou polo kalambe. E fa so ni mai leva yaso, ma le teibi avanoa. Ia a wā fo i le wha mamla maina. O lana fo i pito la au. O le whātau watu, ma le whātau mai. O mauta ma lawa mō le tātou watunu, ma tangata lau tele. Whātalo whātu le malu, malo le soifo mruia. A moi o lo manuia oe ia e mai se fo i tiu te mawhai walo filima sa ngā partia e nei aso a fio mai e le tāpolo kalambe o le malu i whale ma lolo soi fo manuia. Tano whalava sa vea le whatala whatu i lau fionga e a whapena fo i le malu matpa i tatu watu io e le ngalo fo i nei maama nā mātutua o lo a whalongolongo ma whaponga mai tatu polo kalame nei a uli whaftai sa vea Te mau tāma no tate mafuta I whapea. Always a pleasure, to speak with you from time to time. People get to learn a lot from your skills and your side of the industry in terms of real estate. O mai o lau sunga. Manuia whaftai sa vea, io e sa mai fo I lewa yaso I le swing o tau, ai Paftai le alofa le o toi mawele ma losi ma le si fo I aso fo ni toi patie ma putai o se tasi o tiu te o lau sunga I le swafa le malu o le mauti noa le lei o malu pui puia ia le te fale lea o le a e whataua I le client pe whataua watu fo I le client ai se ai tā mua I tele le te tau ona au mai o se lipoti fo le mo I lātou o le au wasi fale po I lātou fo le inspectors ia mauti noa le lei o mea uma o lela a whai I lau whautanga ma le filifilinga fo I a lau client. Io e sa vea o le tau o nema tau a wā o tele o tātou tau te o atu lo le fale mata I le mānei o le fale. Fai o le teu fa le ele ona ia o si fale foi la vel mele ta o staging o fale le no foi tangata a lawa o teu fa le ele ona la to au maia ia mo me o no forma lau ma me te unga mane tau ina fa mane il vai o tangata fale ai o le fala la ve le tu ona
mo I lave manei al sila ma mata I fale ai nei te I wa yai ni mea fale tonu al fale I lunga fale I lunga I le roof po lalo a fale fo I underfloor mele tau underfloor o me la ia tau te leo I loe tātou tau te leo va ai fale le I ai o le au ngala o le au meo le o le tangata le tau le building inspector ai le I whaatau al fale pe le I whaatau no uina le whaatau ngor fale e au ngai ine e sau va ai mea la ia mea ia I leo I loe tātou o mea fo I e tau te leo masani e tātou ia I whaunga fale ma mea whaapea e tā ua la nei te iwa o se taimi o luma te u whaatau nuk whaatau ngai no fale ai o atu se taimi o luma o whaale tonu pe se tūrou tato atu o maua ia lalo folo o pala I lalo fale pe o leo ngā lava leo o le saul tangata le tau le building inspector tau ina whaawau se mele tau le building inspection o la wa fautuanga le I tatou tangata I tatou atu nu ele leia whaatonu pe al mele building inspection awa o tele building inspection by taimi nei e by tau nei e a mata wat e to tongi lava le sau o le inspector lea ai a mata I le fase laua nga I le ono se lau tau o building inspections o lau whamatalanga I tatou tangata ele leia le whaalu pe o le 5 se lau ta la lea ai pui I se taimi o luma te mo toe faini repair le fale ia e luma tu male afe me se fulu afe ta la ile toe fa fo wino le folo pe a pe o le tu le yo malo fa fa fo ba la le ia ba lungo tatu tunu ia mai tau mai ia vaenga ia o lo matan loi ma le fionga le malu ina ia mfai no to mana tua le ta o tele a o le I fa tau le fale ele le le va ainga mata ile vava atu na a o totonu o le anu fale ma tūlanga whapena o le tāwalunga ia ma le fola ia ma le whaavai anai tere I loa ma ewa ai whaale ia I tāu ai whaalu le tupe au mai le building inspector ia pa o le tangata fo I lea e pāsia ia le fale ia maasiasi mai le fale ei le ripoti whaapitoa na e ta o le limb report LIM. Now, describe what is a limb report. Yes, or letter or limb reports. LIM, it stands for Land Information Memorandum. But all it is, or to sort of faila la le te o le council, or le faila la e loa ia tala anga o le whanua o le fale. Ia whaapea fo I fale la tau. A whaapea na ini pe mita sa pasia I tausanga I o tea. I se taimi o tea. O le limb report e te tauna iei mea na. O le limb report le tu se record ume le council ia mea o le fale lea. O le au ngā fo I lao le limb report. E tau pile e ta ua le limb report. Ta ua whaatasi ma le building inspection po le building report. Ona e iei mea o le fale e te tau ona silafia pe I loa le tangata le fia whaatau mai le fale. E te tau la ona I lau fautuanga e te tau lava ona au mai pese limb report. Ona so e whaatasi le tangata le fia whaatau fale. Ia male loia. Awa e te lea tala le limb report o isi tu ele ngata o le whaunga o le fale ele ngata fo I whanua. Ai lofo ai I tu ainga mea o flood zones. E lofo ai tu ainga mea o le contour po le tati o le land o le whanua. Pe a enga pe manea le flat. So yo o ngā tele le si lea pasi pepe o ngā tele ona mala me tatou watu nu. Po so se tangata la be fia whaatau mai se latou fale. E le leia so mo le history ma records o le fale lai te o le council. Iai fo I la le tau o le lipoti lea. Oe, sa lao le repoti e mata le fase lau fase fulu. I le mele ta o le standard limb. O le standard limb la fase lau 5 se fulu e patau sa o mea le council o ta lava le council au mea le council. Sa 10 working days. Lua vai aso te me patalele standard limb. Ama na o lai au mai whaavave. I mele ta o le urgent limb. E tolu aso
lima se lau man tupu o tau ngalo ia o so fai asinga tonga tape a whapea mana o fia au mai vawe tua ai o le reporti lava le tasi ai ia u lava foi e au ngā foi ona nei tei foi o yeini mea e ona tau lava no ilo le ele tangata le pia whaatau mele fale e loa uma le lim report ia i le history la lea e tā ua tele a wane te ua iloni mea o i le reporti ia sui ele le mawhawhau tangata le te ua hin mauni whaale tonu man me whapena also you know it can sort of contain some of the specifications and vai vola le kontua ba le tati ole o nisi o fale o tutu i lunga o ngā whanu ma ele fo le lai ta i ai paipa tā ua tele lalo ma tūlanga whapena o me lava e maua lava le lim report tatu vaila le lim report o iti lim report e ova male se lau ia i tu lau o isi lim report e whapea to say 130 pages, 150 pages, isi e fua lava information lai e foi na recorded le council. Io isi foi fale na fau mai a yaso ia. Ia la fale ia sa fau le i tau sanga le tasi iwa se lau o fale tuai. Io fale la na e tau leni lim report o fale wa leva. E au pia ona te silingia le council. Me se lava ono ta ua tele ia information lea. Nei te ua ilo se whale tonu me whapena malo ta ua i le tātala loa lo whalongolongo fo ina i o tātou mātua mai lātou e whaia whai unga ai malama le process lea po le le tūlanga wa le te involve ia i rei whiutanga inga lava le sao lea lau sunga le balu io sa vea o te whaswani la le wha malama ina pe manino ina i tūlanga la i o mea awai se te tūlanga a whapea alu tangata saini pepa ma whaalu pen whaatangan whale ni te welo muli se whale tonu po se mea a whaina i tangata le po si latu ainga foi a tau mai la i le tūlanga le leu whai le whiliwhilinga what determines the value to be placed on this home ai whawhea foi ai pe fio foi ia se tupe o le te manatu ua tala whenga ingo o na autongia. O le whaupunga la lea masalo e whaalonga i to te leo tangata o mera le ta on market value. Market value la lea e maua mai i le whaatusa i le whaatusa o le whale lea e tolopotu moe malana whanua e whaatusa i tau o isi whale pe o le whale lea na tau lia i le nāpi tonu i si taimi wa lata so mela ia tau o recent sales e pe o le whaafaigo fiaina lea o le whaamatalaina o le tū lea o le market value it's a comparisons with recent sales in that same suburb of similar houses whale tau tutusa a wa o inai loa ai ni te wo face office tangata wo mawalunga you're paying too much be ni te foi o ina foi loi what's a good deal if it's below market value if you love tangata fa to na le mawa tango fie be mawa pa u ai on me level on market value le loi yes determine le value for the one to tell tangata o isi tangata e nofo ala to faile tau la to fale ai o le fengata o le mena le tau market value e le pule ai le tangata le o nal fale e le pule ai tangata o mai fatau e pule al market la to the market will set its own levels so o le tau te sila fia fo ilalu ile ngai o solo le market o isi tau sanga walu lunga to o ista sanga to sau lalo so eta ua lava on me foi le te fau tu ai so tangata se home owner lava e o nga ona lato silafia i le lato market value maybe every year e tau sanga malu e siaki foi le petala noa mai ia mato real estate agent po la le market value o lo fale tau sanga nei by time ni ala na tau ona
o nai lo ai ia feu inga po options ia available to the homeowner for ilea. So o le mela o le market appraisal e tau pia o le health check e ono amasina pe tausanga ia faile health check fa pena fo ile appraisal o tangata le au na le fale I liu mai ile pesili le appraisal or market value for what I should be paying for a lower level fa tusa isi fale ia na taulia i staimi lata mai taulia fo e mawa uma o vai taimi ni mawa uma ia tau fale internet. So there's a lot of information available to us online. I whaingata o lea ngā fo i real estate agent o la tau ia lau te whaatinoina mele o le appraisal po le recent sales here mo that suburb. Yeah, I must say the market trend treats itself and fixes itself during time. Ele ma le fo na ta wo te le lo ma la market ya wa fa pe o le fa ta le fa le I le pito no ule ele ma fa ila ona pa u la lo pe sili ma wa lunga to fo a o le similar situations lover similar to the neighborhood and same area or sa na yo o le sa o le lava na sa pe e tau te va ai I tau ia wa le si fa le si tolu po tu mo mai tau le fo ila ese uma fa le ai se fale tutusa le pe masanga le ai o le tau mawhai pe taua ina malama mai loa tau ia na tau li ai si fale malo whaftai tau o tele o le telefoni o le sunga ia le malu Bob le malu o leo tau te tanga ia ne I lunga o le tātou o le screen o le o lua tolu ono o 5 lua iwa fitu o le sa o le na o le tau o le na iai ase me fa le tonu ia wala au iai I le sunga ia le malu I le o lua tolu ono o 5 lua iwa fitu o le tau maila ia le sili e tau walunga iai ia le tā por kalambe le so le malu fale. What's the difference between a registered valuation and a market valuation? I think you touched a little bit on that before we come to the final question here. Yes, o le ese senga o mela market value e mawai I recent sales ma fatusa o mela leta o le registered valuation a fiai pe mawai fo I recent sales ai o le ese senga e fao popo ai ma le sau o le inspector mela leta o le registered valuer o tangata lea o lana matafa yoyo o le asiasi fale ma ai le I fale I to tono fale tangata la le na te sau e va ai to tono le fale po le ale conditional fale pe yaini renovations po ani fa poponga o fai ele ona ni te iwa yaise me o se sunroom ni te iwa yaise se deck ni te iwa o yai po ani me ona fa popo wa lo tupe le homeowner e fa le fale me uma lava lana e tu sia uma ele tangata le registered value wa e te tau ona I loa ele value ia me uma ia will contribute to the value of the house itself so ele ngata I mela ia to tono fale au fafo fo fale o la le tu ainga lau papa po sima po le plaster me uma lava ia will determine the value how high the value of the home is a tatu le liu mai fo ilisi tu ainga valuation le ta o le council valuation o council valuation ia e sau me le council mai tau le fo ila ele fa pela so se tanga to le council e asi ma ba ai to tono le fale e lo ai le valuation le ta si fo na valuation masalo tatu tala no existing it's very different to a council valuation to a market valuation to a registered valuation ia tatu nei I New Zealand ta o nei e mo fale tupe I valuation o le registered valuation lava e whaonga ina le bank e le patupe awa o le whaatino ina leo sauta ngata le inspector e tu si ma note uma meia o value
in the house itself, ia whaatasi ai ma recent sales ia. Malo whaftai tā ua tele le tau whaamālam maina lo manino pēr lava. Ai ngoro sila fia ele tunu e avanoa lava le sunga le malu Bob le malu ia pa wala aua tu iai. Se mai se teimi e to e whaamanino a tili ai. Ia matala tala I tua le mata upu le o le whaatauina atu o lo fale ma le whaatauina mai o se fale o lua lua tolu ono o 5 lua iwa fitu. Ia, sauloanga munimuri mai lau fionga le suafa le malu, whaaftai tele lava mo le teimi o tā lau lua sila whai fo'i a e whaafongafonga le atunu o tā tala tala I lou fo'i anga waa mauto mai whaapitoa. E tu sai ma nei mata upu in terms of real estate, selling and purchasing a home. Taisa bea, ioe ia alofa le tua whaamanui tele I malu tunu. E ta ua lava tele ia nei ta mama na matitua lo whaapunga ia matapua I mai. E whape fo malau fionga sa vea. Ia lofa le tua whaamanuia tele I launga luenga. A wala o nanga I tatu radio Samoa I tatu watu nu. Ioi aia tatu whelua I pea, aia tatu toi sota I pea lewa. Eso pe aulia sa vea. Aptai le mo le apanoa. Ia, man bia o Faiva lea fiafi a me se fo I ngā luenga leiva ia so atoa. Tātou wheilua I pea I lea taimi, ma lea taimi lumanai. Ia e manuia tele lau a fionga le swafa whasui fua ia lau sunga le malu. Ia le nā, whaaftai le malu, whaaftai e tu I le toa whai a whonga bua le tātou insinia. Ia e maise o le whaafuina o le tātou talanoanga, ia matulanga whapena. Ia a wālawa le fia vava ai atu o Samoa. Ia I lātou o alo matama whanau o le atunu o lo lātou whaatinoina nei ngā luenga. Ia ma au nā atua I tangata lau tele I le whaanga ina o le tātou lavanga ngana. Ese le mātanga fi. O le talsauna e ta. Tulau au te mita lava. I alo matama whanau o le atunu o whaapito lātou wanga waa. Ia e mawhai ai o na whaatino. Ia le tūlanga o au nanga ma le tautua I lo tātou atunu. Toi 5 minute o na tāle o le itu la e 5 e le whaawawina o le tautua ale si fongo Samoa le radio Samoa se fulu 5 I vatolu a boi au kilani tau o lunga atua I le Port Kalambe o le malu I fale ma le tamaitai. Ia e mele palamo wala aulan telefoni pe a whai o fuafua e whaatau ia se fale mo le ainga o lua fitu valu tolu fitu valu wha valu o ia ma le sunga ia Bob le malu ia po le sunga fo le suafa ia le malu Bob le malu I le o lua tolu ono o 5 lua I fitu o le whai lola ia le malu o oe le wa ta pena wa mana o fa tau se fale pe tolu putu moe pe fa putu moe ya fa pe o le fale le nae te lo no foi o lo lu lava fale ya a u lu fio fo le se be na le lua potu male umkuka male wash house ma ya ai kuli lo ka nga ko ke ngo fo se me ya ya le na Atatu ua tali peselea. Ia whamanui atuai le manawa o ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva le atunu I le nei fo I au auli o le aso luru.
Ia le fai pese le kalesia me tutisi le tupulanga le lo tusia mai ipo fea le afioanga fea fo le aulotu ai le faina o le utelevo le e kalesia me tutisi le utelevo le na le kalesia ia e fa no file mu ma fa fitai tua ia te o ma lau ngale wenga sa fa tino le yaso o ala va tiu te ma fai valo filima pe sa fai le loto I fale tu tono le tou lava a inga mana tua mai bele e ese le ta ua o tou ia lo fai le nanga wenga o le tau singa o tātou ta mamtina ma tua o le loto I fale o ngā se senga fai I le aso o le iputi ma le toast ma le tau mafutanga le tamama le tina ai mai se fo I le whanau ko kiri ngale ia le au ko kiri ngi ko pepe ele mo ngi ka I Afrika la e ko le sika mai kiki le I fo le si vai ai kai le sika mai kiki le ulo le si me le fangu wa fa pena mi o ka mai ki pe o nga fa li I fo le fe yo le me le mana na o yai ia ai le ngata fo ile na o le momori o tamaiti ile a fo ile a onga to piki mai fo tamaiti ia o le fa le o nai la au to I fafo o me mai tono le fale I manongi le o tanga me o furunga ipu fa malo ma fa aftai a te to lo fa tinoina ia na ngā luenga wha loto I fale domestic duties at home. Le domestic violence, domestic duties, the good ones. Katalo whatuai le tamama tua. O le nei ainga, le fionga a masoe, tauri Josefa, ia wha pena fwina I o tō whawhine Fortino, ia ma le tamai tai Erelini, ia ma le tamo Foleni, ia wha pia fwoi le uso ia vaisingano. Papena I isi ta mamatina matutua malava. O lo o whaalongolongo mai. Po o New Zealand, po Australia, po Hawaii, po Amerika, po le atu Elopa, po le atu Asia. O whea lava o lo iai o tātou tangata. Ia ele whapito au ngafa le talandoa le atou savea. Momori atu le ngang whaftai atou tau. O lo o ngafa. Ia mana I o tātou ta mamatina matua. Le o whamanatu mai I a te o le mafutanga a le whaalapupatonga o le whaaliu le la. Ua toi mi milo le la. Ua whaaliu I le isi tū a ngai le tūlangi sifo o le amangoto. Ia, e pei o se talafo I le pula la ngoto le soifua o tātou mātua mātutua. Ai o le whaalapupatonga la le nei o le ua iei lalo o le mafutanga o le Asa Foundation. Leo lo taita ia te lenga tele ai Edwin Puni I manisi fo I o le baanga o le asa ia manisi fo I ale wharapu putongo te tai o atu motu o le Pasifika Pacific Leaders Forum o le asto la I la o le aso ngafua o le vai aso fau pa u ia I le aso fitu o le masina le leo o Julai ia o le a longo puyali ia I mapoto ma whailoa ai se teimi tu I nātu I le tuatusi ia ai mala ulia ta mamtina matutua umai na laki ba whaamnia ina I le tātou sit seni lea o New Zealand o toi whafo I mai lea na tātou tutu vai luai ma tu lei le mata upu ina ia manuia o tātou matua tō tele nisi o lewa taunu mai Samoa ia o fo I sio matu tina matua ia la fo ua aka ma Baba I le ula walu fa ma vai na ngā luenga o le whaia o ngā male ia male a fo I male whaia o le sona fo I le whaalea nganga o le Mele Institute ale e kale si o whakwa ia wale vanga fia kingi New Zealand ia lo mātou tina I o tala ula lava fo I ma tala sua tātou te tali ea ia whaftai le tua I le valus fulu lima tau sango le soifua a o ngā lue pea o se whaiaonga. Tūsana whaiaonga mai le mātou tina. Ina walu asu wale a onga luatu I le a onga whaiaonga I malifa. Uma le lua tau sanga. Na whaiaonga mai e ilo mātou tina I lona lua se fulu tau sanga o lona matua. Ia lea wa valus fulu lima lolo winga. 65 years of her life was devoted
committed and dedicated to education. Ole ainga lona lua o le mātou tina. O lona potu aonga. Se le mātou fale. O ina o lona ainga au tū. O le tele o lona soifua. Le ono sfuma le 5 tausanga o lona soifua. O te tonu o lona potu aonga. O aile au la vavale lele ma le au fai me vale ai. Ale tala se mātou tina fo ya. Le ale ona fa talo fatu ma fa ta u tele. O tau o fai a onga o le atunu. O fai a onga o le lalulangi. O fai a onga o so se fa la puputonga ma so se mafutanga. There is no other greater calling than to be called a teacher. O le maulu la mātou tina. Le ai lava seisi vala aunga ma se whao unga. E siri atu nailo o le vala uwina o tau. E a veo ni whaia onga. Aisea. Le anga fo yo lalo le fola lea. Tau te ao au ina ai le tele o i latou o le a vea o ni te itai o atu nuu ma whalapu putonga o e kalesia o a inga o nuu mai tu malo. Ia ma le pare mele, ma le kapineta. O malo ese a mese lava tātou i Samoa, la lana. Ia e watu oile wha malo ma le whaftai. I ngā luenga le lei o lo whatino e whaia onga. So se whaia onga. Whaia onga mai le a onga whatitai. Preschool. Se yo o i le a onga tamaiti fo le primary school, se yo le intermediate, se yo atu i le tūlanga lua, o atu i kolisi, ma matata SS, ma universite, ia, ma le au uino le poto sa le lau whaapitoa. Specialized field of education. Tā ua la tō ia. Ia, amatua, ai whamaile tala le matina. O le avea yo se whaiao. Ia, o lona tā ua tele. Ele o le tupe. O le taimi sele ai. O le whao uina o ni tamaiti o lana vasenga. Mau atu a le o le ngāruenga le atua. O fo i mai skolasipi. Ua ngālulua i pisinisi ma company, the private sector. Pa ua ngā lue fo i mō matanga luenga le malo, whaala puputonga tū maoti. Ianga ke iala i le waka ofi mga i elisi leo ngā sa o ngā ianga ia. Ma su e po la me ue whelua i lo leisenge leo wa matua tele lo soifua o tauna. Au moise pepe le whare ma ia ave whafou ai lo leisenge. Ia wa whaiwhai ngi la, walo fa il kami kia o ngā wala, ua matua i ngalo ni mo la vai le mātou tina. I le tele o nei tau sanga. Sa whaia o ngā i le leo. O ua ngalo fo i si lo matua, le ingoa, ma ua matua fo i leo. Ia te i loa wha leo me leo. Mai, ia ai ui o leo, sister Levea. Sau i nāru. Alu e whailo le sene, whafou lo le sene. Ia mai ia se pepa mai le whalmai o lo le leipea lau vai. Iu tō wawai e. Walu sulu 5 tausanga ala e whelua i alanta avale. Ko ki la veange sisi le lo makua. Na whai mai leo lan talei tau. Na la ngona ilo na nganga whaftai. I le leo sa iei lana vasenga. E whapela fo i le tele o isi matanga ngā rabuenga le malo. E anga i atuai pe o nupi wha. E sangi fia pe alo fo e talasa na tupe. E sangi fia i fo tangata. Ia, mata uane lona ingoa, le ingoa le whai aonga sister Lavea. Ia, na whasirisiri la i o lea. A oi lea. Ia mata umei tau sanga sa iai ia lai nei uso matua whawhine i le masenga le lo matua. A o talavou, ma whasi ka mai kiki,
E o a isi makua e ako whale, o mga whasi el maki ngā ia le kamakiki kongolang vasenga. Ai o koe mai makua. Ia sauro kuilo male ofu vai chale mai la me ngai whasi aku kou whangau. O ke lea o ia mi o kou whangau. O lo utiute o lea oa ia potol tau le kamakiki. A o le mea ngā o kou ea oa ia lea mi o le kou kamakiki ma le kou kengi kiki. E kalu isolo e lo ki ngā isi ngai whawhinge ngai o koe mai. Ka lea, dalal mea ngai ke mga oi. Mga e whasi lau kamakoi whasi koe maoi. E whapena wingo chali. O wale ngō fusu nā o matina. O whapale mata le alofa. Ai au tu no le mawhau o whapale mata le alofa vai le mata ngō fio le ngō. Mātou sui aloha mātou le whanau. Pai ngō lo ilona ngō fusu le nā. O chale. Te vai lo watui le short o chale. Nai lolo i el tangata le la pingi e chale le asolni. Nai winga maali o nai. Nai o tātou mātua e o fwoi a te utou. Tele fwoi tala maali o. Tau te mana tuai, the wonderful memories, and to walk down the memory lane of your mother, your father. They are quite funny. And what memories are they? They're wonderful memories, beautiful memories. Ele mawhai una whaangaruina. Ia le na sawere mi tahe mai, ma fi kaui ma. Mai foi ma Malaysia o student le nai, o le officer sa o iai, sa o le immigration. Ia, well, what is it teine whaatope ama whaila o visa ma. O i whaatalo whai. Ia le wā o kova vai le. Ia le koi whaiangi visa o lo makua. Now, here, look at this. This is a New Zealand passport. I was born in New Zealand. Ole, whaalongo mai la na i o tātou tamam, tina mātua i na manuia mai leo, wala talata tangata leo o mai. Ai, ua tūla lata i le afe mona tupu i lātou o whaamnia ina. O maua lātou sitseli i mamalanga mai fōi i le tusfolau New Zealand. O le nganga mondi la le talano i ma sauno i le telenga tele ai Edwin Puni ma le committee fo le asa ia ma le committee fa fo o le fa liu le la ina ia puti mai na te mamti na matutua ia o mai ele fa pena le o mai no fo lo i fale ma monta ma tausi ai la fa pena ai le fewa o le nganga ia faiso tātou sao ia i lato, ave whatiti, ave teile, i le afo i waiheke, ave i ngā teile wafu, ave i no whaanga o mātaanga, o New Zealand. Take them around Auckland and New Zealand so that they can see what they missed for many, many years when their right was denied and rejected to hold the citizen of New Zealand that was granted back in 1982 from the British Privy Council. Me la e tā uai. Le whaalongolongo mai pēr. Ale ata uatol no whanga I lunga I manukau, I Weymouth, ale ata tō poto, I mori futi afu e tasi, a maile tō ina malilo matua leno mai Samoa na mausit seni. Ia ona I whaangaloina ia I tātou, ia I lātou, ma le tele o mea ne misia, pe ana o mai I nāwa I tau, ma maua o lātou sitsene. Ia, whai aini a tātou activities, manai a tātou ngā ioinga, o tā longa māsani ai, o le pele, o le poka, o le pinko. Ai tasi le māsina, o na poto mai. O le ua iai a tātou māwhtanga, ma I mātou nei vai tā, mo e ma vai li se, o e whai ia ngā ruenga e tautua ina I mātua ne. Io ese mai o lātou whale. O ese mai o lātou ainga. Ai o mai e poto I ma whamatala I tala. Awa o lesi vaenga tā u o le mele o no tula I mai ai. O lota fia tu sia o se tala. Awa, there will be many stories to be told. Tala lea to ina malelo matua. Ia, I le tau mawhainga mai o na pepa ma le foi mai ma le sau I New Zealand.
Ia, ele ngā te le nā, o tala a o te levou mai lātou na tupunga mai le nāwai tau le awhi se lau lua sifuru ma le whā. Se iau o mai le awhi se lau whā sifuru ma le walu. Ua mātutua. Ia, o ia onga o ngā ruenga o mai i le taimi na tūto o tasi ai Samoa le wha mai i tele sa iai le nāwai tau. Oka le sosia o lo ta oto i te tonu o tātou ta māmti nā mātutua nei. Matua asina sina nei. Tātou te a o mai ai le lātou savalinga. Ia ma le vai tau na lātou wasasa i la le ngasu o le tai au. E le polonga o Samoa ma le teimina vea i tātou o mālo kolone a peletania. Ai ta wala mai le administration na New Zealand. Ia le na. Poe maua mai ia mata upu na. Ia malaya ala i fo le telefoni. Se i tango la e fa mawane le telefoni le lalo. O le o lua tasi, ono tasi valu, o fa lua. O le numera le na, o le fa la putonga, o le fa liu le la. Ia, lea o le a tātou whelua iai. Ma te tonu fo o le o te whalongolongo atu nisi o por kalame. Le a whaile tātou ava o le whelua inga. Ia, se mea le leile na. Whaafedoa iai alo ia lai te mamti nā mātutua. Mauolo lātou fia. Once a month to get out from the house, breathe some fresh air, and get to meet your own colleagues, and then some activities to keep you happy and also informed you. Take you around Auckland Museum, the zoo, Io ka whao mo whiwa ima. Ua le awa noa. Whengalenga lea iai. Ia maisi fwoi ta mamti nā mātutua. Na whaamia ina mai i le baenga lea. Ia se ua misi nā ia tia uli mata upule. A la tātou o tātou whasisilanga whapisinisi ne. Ia ma le tātou tala i vai whanua e tā ua tele. Tala whalama malo le soifua usi meira whaafafonga i tala fōu le video Samoa mai atunu e mamau ma le Pasifika. Au sau nere pare mio Israelu Benjamin Netanyahu e anga i atu le wharepa e pae mo le teimilo na tolu i le nei tausanga mō whono tanga o whaamanino le leiane le wharepa e pae meolo o whatalitaria mai rea whairua inga. Tala no soo ia le presidente o Amerika Donald Trump i lona whaanaunga ia whaamautuina le tau whio bevesi te tonu o Gaza ma o ia whaero fōi ro wawa ai ia te tauna tupu le atūranga le vasa fōu. Whai mai le CNN e uio le a whaamanatu e malo e rua o so whainga na whaia ia Iran peitai o le mata upula ia o Gaza o le ataula ia i le whairua inga lea e maisara to e whaafo iano i rātou na ave whaapango tai le teimi o whatawinga. O le vasa nei wofo nei e kata se fuafuanga mo le tau whio bevesi i te tono le ono se furuaso mo le Hamas ma Israelu tau whia i whatawinga i Gaza. O lo whataria nei la se whai unga o le whonutanga le ua whataua ina e whatau nuu i le asoa tai ao i le vao Netanyahu ma Trump malana whainga malo. I initia wa whaasorosoro atu i le siria ma le tolu se furu tangata ua maririu mai le whaalawelawe na mū mapai se whalinga osi o loa o le Sinkaji Industries i le tu i sauto initia pe ona whaamania mai li pote o pito na tamai ma wa whaamarosi ai ma le tāpuni o rea au nanga mole i wasfunu aso. O le whaupunga mai le whainga maro le stete o Telangana le e iei le pisinisi lea e whapea ua whaatuina nei se komiti e su eina le nei whaalawelawe malona mafua anga. Lo whamawina e tolu sur wha i rātou na whaamanu aliai, ma o loo whaia pea ngā ruenga i le no whanga na tupo i le whaalawelawe, mo le whaamautuina i le o iei nisi soifua o tanumi ai. O le whaamtaranga mai leu ta wai, se lau wha se fulu tangata na whai ngā ruenga i le no whanga i le temi na tupo i le whaalawelawe, ma le toa 2.5 ua whaamaunia le maririu, ua mai o na whaamautuina i rātou ia, au wha ngā soro pere su e enga i isi.
O le au unanga la tu te ngau sia, microcrystalline cellulose, le wha o ngā mo le ngau sia o loa e whaatau i whalitalawai, e me se fo inisi o vai la au mo atunu e pei o Amerika ma Ausitalia. Ua whaamalolo le tu mau nei le whaamasinonga o le whaavai a Thailand, le pāle mia o le atunu o Baitong Tan, Shinawatra, leo na awina atuai tatu ripoti the bastard wai, ua wala awaile to a tele wa te tau na whaamawai, i le mai au le liki atu o whaamatalanga mai sa la telefoni na whaia, ma le sa ave mo mataitai o Cambodia o Han Sen. Watangia mai le ripoti le BBC le so, nisi o whaamatalanga whatatau na mta upulea, ma ua whaero ai sa upu ia le tamaitai pāre mia sa tasi o taitai au, ma ua afu ai le tele o whaasea mai tangata lau tele. O le teminei o lo oilo ilo le whaamasinonga le mta upu, ai ua tu inane le whaaiunga e whaamalolo le tu mau le pāre mia. Mo le teminei o le sui pāre mia le ua avea nei mataitai o le tunu, ai e tu mau pere pāre mia i le kāpeneta. Whai mai le ripoti o le talanoanga le telefoni sa whaatatau i le bevesi o lo tura i mai le tua oi o atunu e rua, e ui o se mata upu ua au tau sanga, pei tai ua toe la ngā ina ua whasiotia se fita Cambodia i le masi nau me. O le pāre mia o Baitong Tang, e tolu surbalu tau sanga o le pāre mia o pito talavou le ua iai o le tunu, ma le tamai ta ilona lua ua tura i mai i le atu finga. New Caledonia o le 25 tane o fuala au whasaina o le cocaine, na maua i ngā taifale o New Caledonia le Bastard Wai, na whaia i eire sue enga le vanga o le Navy a Farani le wha mautuina o mea, ma maua i runga o le vaa o le SM Dante, na anga i mai Peru ya me, ma sa wha moe mo Australia. Wai mai le Radio New Zealand o fuala au whasaina, na te wina mai ini tanga pēa ma le 50, mai manatu le au sue fōringa na saunia mai lea utatele, e tufanga i tama i waa o lo i ngā taifale o Australia, ma ua mai ona fuafuaina le lei. O lunga o lea waa sa maua iei fuala au, na iei male au waa e to fitu mai Portugal ma Ecuador, le ua tau fia nei New Caledonia mo suenga. Pai loa pēa ma le se fulu tangata ua mai apu eina, mai tutura i whaamsinonga i le aso 2 o le masina nei. O le masina na whatoa mai anei o Juni, na tu atuai se ripoti le Minista Langolango leo a New Zealand, wa ta atuai se la pata inga o le Pasifika wa nga i atu nei iei nisi o tau mo whainga whawa malo, e au fia i whala au whasaina, ma ua whao ngā o ngā sami e wha ui mai eire sapalai o nei whala au whasaina. Mai le atu Micronesia, o lo wha ngā solo le vasa nei i Majuro, le whono tanga tai o le atu Micronesia, Micronesian Islands Forum. Ma o tai o le atu Malasala, le Marshall Islands, o le aiei whaatasi masui mai Kiripati, o Nauru, Federated States of Micronesia, Guam, Commonwealth of the Northern Marianas, ma Palau. Saunua le presidente o le Forum mo Hilda Heine, e wha moe o le whono tanga le tausanga nei o le a maua i se tonu, mo le anga i luma o mata upu tau i waalele, e mei seina ia le leire fesota inga. Le a whatala noa i fo i le awa noa i wha marusi ai, le tutu whaatasi o sui a wai mai atu nuu, i mata upu whaatatau i le tau, o le vasa, o le tūtau le puipuinga, fe whaatawa inga, mai isi lui tau. Ta ua fo i ono a waiei ma le whailau tusi awa o le Pacific Island Forum o Paranwaka i lea whono tanga. I o tala nā le Radio Samoa mo le nei a salulu manuia tele ngā ruenga o whenga iei ma le atunuu soifua. E ale nā, Miriam po Mare, ia e tawalunga tua ia tātou tala nā. Mai le Pasifika, ia whapea fo i New Zealand nei, ia matala isi atunu o le larolangi, ia tāpena mai. I le lau mua Canberra i Australia, Miriam po Mare, whateitele mo le au nanga, whaila i le aso a tai au whaawau, ia wha se whaamhau poponga. O ia po se whaau poponga foi, o tala mai i le larolangi ma le Pasifika. Au leu whatasi mai tamai tai o Melissa, whai fo i mawhonga tau mori o le tātou pulenga o le Henderson Cars ma le au whainga luenga. I le nei fo i aso lulu whatalo whatu Melissa, ma lole soi fo manuia whaftai fo i mo le taimi wa whaavanoa mai. Tei whaisi tātala? Ia, whatalo whasi i lau sunga sa bea,
Ia male mamalu fa tato tunu o lo whapena o na whaafunga mai le nei tu la le afiafi. Ia, e a foi. O lo o le ai lava ni sala e tele awa o te manatu wa I loa masila fia fu e mamalo tato tunu o le company whatsa vale le Henderson Cars. Ia o lo maua so se tu ainga ta vale. O lo maua tato ta vale 5 no 4. Mawasa sa vale fano fo pela piki apu mawasa sa vale piki apu so se inga piki apu o maua io sa vale 5 no fo fitu no fo ia masasa mini van sa vale no fo io lo mau fa so van high ace malini center van se fulu no fo ile fulu lua malaya telele o le afia filei e tapulia fo o tou le tau le ono o le sao le Melissa? Ia sa le o mai ele vai aso asoa mai le aso ngafua ele skareli o le amata tatou le iwa e te puni le tu lai ono o le aso na ila e amata le tu lai iwa e te puni le tu lai 5 ile afiafi a whaatea lava o e te whainga luenga ile afi ile tai ao ile aso e mawhai ona e whiau tusi mai, te a whaapele o lo e whia palai mo sa vale. E whai na e whiau tusi mai le mato Facebook page. Ia o lo iai ia mato le mato o whainga luenga o lo whapena o na whainga luenga i le po, i le ono i le asiasi le putas i le po. Te a whaapele whia palai sa vale tangata le na whainga luenga i le awa e whatoa manuala i le po. Ia. Ona binga nai e atanga tole o le tau au whenga luenga lo mwhau na tali atu ai mana onga ia I le fiafi pe a manawa ngā luenga si o le sfultas I le po. Ia, sa le. Ia, mahalo whaaftei tili lava. O le si le merna leana o whaalongolongo atu iai. Ia, o lo mwhai a lo whai le tau referral, ia whapena fo o na whai ia le tau a finance fo le so ni fo I tangata I whale tonu o la tau swafa Ia, sa le. Mo e o lo o whapena o na whale tonu o la tau swafa. E o whainai tangata ele le ala te swafa ai te whale lava le whaso ai le tūlanga le tuke maua. Ia e le mātua ia finance e mawhaia so soani atu nei tangata le whale tonu I ngoa mala I titi tuke maua e maua le vai aso po le lua vai aso. Ia, malo whaafte tili lava molta li poti fo I le dei aso lulu e sesi vaenga e te mana o e whaopopo I le ta luanga. Whamanatu atu o lo alu ale toto promotion e le taimine I maso ta avale fau lua whelua wha o le Mahindra Scorpio ma le Mahindra Kiwi Edition a fia whaatau I o ta avale fau ia e mawhai o na eligible e mawafua atu ai le lua whetala o lua whetala lea o le mea lofa le company manukau Mahindra I manukau so laso mea lofa le o whatu mo te tasi o lo ofia mana ai whaatau a mato ta avale fau o le Mahindra Scorpio ma le Mahindra Kiwi Edition e o whaila le tato piki apu Mahindra Pickup a whaatau e le tangata le Mahindra Pickup e mawafua atu le wha whetala o le tato promotion e alu until Christmas Ia, e tau lava Christmas, ia, te lele teimi Ia, whai sa ona. le. Ia, lele, a whai ua, ai, alau sa vali, ia o leisi si vaenga, ai mana o e lawi lua pēr, ia le tā telefoni, ma le tuatusi, ia, au mailo. Ia o te manatu na o le pauna o tato ripoti le nei afiafi. A o le tato tuatusi, o le tasi wasta galanga shra papato toi. Ia ma le tato numera vala au fua o le o vale se lau fiti tasi. Ia. Fia skati mai fo le mato Facebook page. Ia ona su e fo le o le Henderson Cars o le mato Facebook page le. Ia malo whafte tele lava Melissa mo le tali poti, anga leile tua I ngā luenga o lo toe tau wha mai a. Ia, ai whelo I pēa, ia, pe a maua le avanoa, ia, ai manuia tele nei a fiafi Melissa. Ia whafte tele lava whapena foi. Ia, wha sui fua ia.
Ia, le la, tamai ta yo Melissa mbali tātou whalatawala le Henderson Car se te maua I le tuatusi se lau wiva wha. Cavendish Drive I Papa Toi Toi. Ia, a leo le nā, mala au le numero le telefoni e le eise togi. Oval se lau, fitu ta stasi, fesiri mo le tamai ta yo Melissa. Ia, ona maua I leo le vasosoani mo oe. Leo te wama I ato, leo tau du umai le tātou official whasisilanga tā ua le nei ma le tātou lakapi Samoa I Samoa. The global broadcast partners confirmed for Barfoot and Thompson the international Samoa's test versus Scotland at Eden Park on the 18th of July, Friday, 2025, 7:30 p.m. Ia, leo te mamau. Te amele vai aso lea o na tuatu, o le test mo mua o lava lea Samoa, o le la whaia mai I New Zealand e. O le a wheto ai ma le au malosi a Skotilani. O le a whaatino ina lea I Eden Park I Aukilani nei. I le afo le fitu o le afiafi o le asfareile. Aso sful ma le balu le na, o le masina le nei o Iulai. Tātou tuli matai malava. Tātou o e. Tu watu ia le tātou lango ia whapea fo'i ia le tūlanga o le pati o le taunu mai o le tātou au o le manu Samoa. Ia, full lineup of international broadcast partners now confirmed. Ia, o le tālonga lea, o te iloa, e ta tau o na iai tātou. Samoa uma e maua le avanoa. A wawoi la ali whaasalau ina mai tu sao mai I le televise ia po o penga ta whailangi. E tā ua lo sa vari I le lo a waku malo palangi keke malo ia afo mawhintifia volele. Ka kou ke maka lele e mata pua I le tātou au. Eden Park I Kingsland, Mount Eden. I le aso sfulu ma le walu o Iulai, wha mau lau ka lena. Se fulu ma le valu o Iulai lua afe lua sfulu ma le lima I le afa o le fitu I le afiafi. Ia le na, me silinda ua whaafongfonga ma Iei Samoa, le a whaalau te le atu, ia lea whaasisilanga I le neiva aso atoa, I le Gagaifo Faiva, o le malu o le tae au, o le fia mai, whapena fo I le auli ma fonga mua, se yo o mai le Gagaifo Faiva. Ia e mai sa ma le tātou tānoa awa. I le aso tōna. Se o wawa ai pengi kako tickets fo le kufafua. Whai e se tātou tā alonga. Ia, ma whapena. Ona mauai le avanoa. Ia fo I e mauai sau ticket te lua toi ma le usolo to lua. E. Kari au vale. Mana ia la bagutu lo tolu ali ilu le bili at le telefoni ale tele moya emusu na tatu ya ina ile se wa lango ikutu ale o bili at wa pe viva nga mai le ulo
flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Faasilsilanga I lupe faalele ma tama whanau a whastauta. E whaantulu atu I pa ia ma mamano o le ainga sātuala o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou valulusia ia o le la au. O na o le ngā luenga o le manu tāpua ia le whakasā o loo fausia I te tonu o siu tātou nu. E tālo sanga atu ai ma le nganga o le whaaloalo ina ia tātou awai uma I le tātou tausala a wāsef sosoani mo le ngā luenga. O le rifa moe o le awhaia I le asto na ia so lus fuluono Iulai I le mautou Samoa I mangele. O le a manta I le sefulu le taia o mai mawhaia le whaapso ta I le komiti mo le whaamawina o la au tausala. Whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu I le olu a tasi whalua fitu valu tolu o. Le au pepetele tala I lene I le olu a tasi 5 whawha ma ape pou moe mausu sofara I le o iwa lua tolu 5 tasi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And love you, we'll always love you. You, my darling, you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Treat you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this I wish you love.
Beautiful sound of the late Whitney Houston from the movie The Bodyguard, one of the classics of the 1990s. Ia, whanofi maari e foi maa walo whātua I hate utou uma, o lo ua manava ngā ruenga, ia mga Gagaifo foi utou Faiva, I de nei foi aso lulu o tātou o mai ai, aso tofi le aso atai au whaatawhiti, o ngā luenga matiu te masani o le atunu. Ai awa nei ngalo ia te oe, o le nau umona o fofola ia te oe ma whailo le whongatia. Ia le tūlanga le aiai, ia le testa mua, a le manu Samoa, le a whaia mai I New Zealand nei. Ia le malaya tau ta ua I au kilani le Eden Park. Ia, wha sao ane, so taimi ma wha mau ane lau kālena. Ia, le tāpua inga ale atunu, wale au ale atunu le manu Samoa. Se tātou pati atas, waliva na aila ulu le tātou au. Ioe, I le tele o tau sanga o tūna I atu. Whai o le ngā ui tangata o lātou tupe, ma ai lātou tupe. Awa leo se me, e toi nā tia la mea. Ia, ai tātou tāpua ia le taunu umai o le tātou au. O lo whaanga ma whaamrianga whaapitoa lava, e sio mātou anti matua, anti whaalawe a whamasanga poe la ulu I kahuku I Hawaii, ia o lo poto I lava ia si ana whanau. Ma le tua whine fo ia Yvonne, ma I lātou uma, o uso matua ngane matua whawhine. Ia na whaamana tua I le leivas fun ma le whātou sanga le tina. Ia la lava I le io ese, le leitele no nofo I nā e whaisefe au le tau lo matua. Anti, o alofa te le atu lo mātou tina, anti wha pale matau le alofa le vea, mai Samoa, mō le tātou tina pele, ia anti wha lave. Ia ma utou uma, ia ma ia anga leile atua pe a whaiu. Ia ni fuanga e toi fo I mai, e New Zealand nei, o le no fuanga lo ono nofo ai le tele o nisi o utou, nisi foi o lo nofo pe I Hawaii, ia ma I lātou wana nofo I Salt Lake City, Utah, nisi wana nofo I isi stete ese o le malo tele o Amerika. Ia pui a lo tau saunga le mō. Pe a whai e toi taliu, ia ma whai wau le whai ngā malanga, ia taunu umale manuia I no whangolo o tau. No pia iai. E le whaasisilanga tā ua, o le whaamrianga o le aso whanau. Mō le awhawhine pele, o le tamaitai o Mary Asuiva Tavae Tusa. O le pitanu o Avondale ua atoa I le so. Le tolu sfulma le tolu tausanga alona soifua. Ia, whaamri atua li le atua. Ia maua le manosi o le tamaitai po o e fo I o le awhawhine. Ia, ma ia maua le malos. Ia mausi tai pe le tamama le tina o le ainga, le talenga. Ia au matangi masi, ia whapea fo I le tina o le ainga le whionga ia to a tosi, a tusi. Ia mauso matuangane. Ia te oele te maitai. Ia Mary, ia happy birthday to you. And many more happy returns. Hope you have a wonderful birthday today. And it goes out to all others, fans and friends of Radio Samoa. Ta mātua, tina mātua, o le tupulanga te levou. Se o lava le whanau, o lo whamna tuina, o lātou waso soifua I le so. Ia anga le leile atua, ia ma whafua lo le soifua, whapena foi ona whao. Popolis tau sanga stele, I le soifua ngalue, ma le soifua tautua. Le pese lea, e whaamanuia atu ai. I au tau waso soifua umalaba. Mai I le au whai pese ala mātou tupulanga talavou o le e whakasa. I lo mātou nu pele I vaiala. Hala vai aku
kanaka o pio hano hano kaulana I ka mai mai ane mai e ka o pio e kuhaku mai kai e aha hoi kau e hana kuai I loa e ke ola maui e haavililo I kou mau pai vai Uli ahai mai au I loa I ke ola mau iau e haavililo I kou mau vai Uli ahai mai au I loa I ke ola mau Let me walk through paradise with you, Lord. Take my hand and lead me there. All my earthly treasures I will gladly give. Teach me how to love and how to share. Greed and lust and vanity were mine, Lord. Then I found your love
Ele nā, su whonga mātungo whio la whipese o le autalabau, a le e whakasā, mai no mātu nuu I vaiala. Ia, e whamanuia atua ia I lātu umolo, whamna tuino lātu waso soifua I le so, mai e mātutua se ia o lava, I e laiti, ma le au kingifu, ia e whamanuia whaptua ai, I le aso soifua o le tamaitai o Mary, ia, tavae, I le nei aso, Ria tele lo waso soifua. Avea fo le nei avanoa, e avatuai ia whamaisenga I woma e masani a inga paolo mangafa I le tu malo whafose I ai o le uso I a peni. Ia o se uso sa siri o na vava le lata I ai. Ia le mafutanga fo ia le nuu o lii I Avondale, ia ma New Lynn. Ia, au tau au soma, woma au me mamaya le uso ia peni, ia, wha maise le ngang o le tua ma wha mawhanawhana ia te au tau uma. O le au wingu a pengi, ia wha maise tufo I le nganga, ia te oe, ia ma wha mawhanawhana I le wala aupa ia le atua I lo tātou uso. Ia leu te whalongongo atu, o le asua tai au. O le toe sauninga, ia ma wha mawai atuai, I le uso ia peni. O te le ilo le a fo I le last name, ia po o le whai u fo I o le nei uso a le te lo tau sanga. O mafuta I ai. Ia, a le peni ale na, e le iasi si ua vesili ia peni, po whesa wai, a whesa na nuu, a whesa a inga. A le ala, ua, o ti whafua se I mei whape I peni. Ai fesili atu fo I lisi a wali I le tele na lato eva mata whauma. Ia ewa mai fo I lato tele ilo. Ia talo sia ua longo I ai ia a inga fo I mapaolo mangafa o lea fo I uso. A wai leo stangata e tautala. Basani fo I no uafea lato ta whaunga ma lato uebanga. E loa umalawa e tangata. Ele tupulanga ma I lātou I le pitono ulea o Avondale, Blockhouse Bay, ia, whapena fo I Blockhouse Bay, ia whapena fo I ma New Lynn, ia le mea tā ua la, ia, a ngai atu, tā lia fo le tātou alolofa I le uso, ia ma le whaaloalo fo I ai muli I ona toe sauninga, I le aso a tai au. O na o mai leo la utala noi nisi o mata upu o lea lava lo o lawa lunga pea I le taimi le nei. O na o le au ngani mai o le fionga I le komisina o whainga palota I Samoa. Le fionga to le foa tu ia whelolo a John Stanley. I le mata upu ale nei, lea wa amata o na leva o na soli le tulafono. A ole I o le teimi te tala aloa I ai, ia le teimi o whaatosina. Lea la o sa no fo I le fionga I le komisina o whainga palota. E le o se tiute le nā, o le komisina malona au waa ma le au whainga luenga. O le tulanga lea o le mōlia, o se sui tau wā, po se sui whaolioli, po o se pati whauwhai, po se vaenga whauwhai, I le tulafono. O le mea lana, e o isi, e mata I tū, tangata o isi pati, ma isi vaenga whauwhai. O na o leo la tau e molia, leo o whai atu ai nei. Ia mata I tū le lei, ia whainga ia o tū lai mai. Wa leva na alu I lunga o api o fōlinga, o leva na whaatino mai, I Samoa. Whapena fo I lātou na malanga I salawhai. Ma ua whapena lava o na soli ei lava le tulafono. A o lea whato a tatala. Ia le campaign period will only be open and start officially on July the 12th and it closes on August the 24th. 5 days out from the general election on the 29th. Yo. Yo le mea lana nai whai, tapu e le li ata ma tapu e mea kangaka ngai whai.
and hold them as crucial evidence. I le taimi mo li ai tangata nei ma lātou me i ua whai. Soli al tu la whono. Ai li tai tai. Nele walu whatosina, walu tu whanga tupe is. I tu malo. Ia. Ia walu tu whanga tupe a isi tu malo. Ngo tapu e mai fo iata i atea. Ma ufai aku mai ise i keu whalelei. Ia e. Ai maua ma audio. Maua lelei mata. Male tu i nātu. O se leni matupe. I tangata. Tau fiofi ma maulele i bea nā. Ma whai tau, ma māla malama le tū la whono ma teu teu ngā ai maise o le whaata oto mai. O le aso sfurma le lua vai whakwa whai le vai aso le. E aso fitu le vai aso le e whaato ata tala i le aso whareile o le vai aso i olun tu atu. E asa i wawa aile ia. Whatu fo i wale o toi whiwhiwhi ta ngata i soli le tū la whono. You're not scared to commit crime again and again and again. Ia la o soli mua atu ia le tu la whanua whainga palota. Alu le whaalau i loa. Alu e ma le tūwhanga tupe. Ia se i oa iai. Se i tātou wo o lava iai. O le so mana na fi. Le ana whaatau nu ui nā ia le fuafuanga fo le amnesty le sa whaatino e le fionga le minstau le leo Honorable Fawalo Fau Harry Schuster ia ma le ofisa le leo ia le tele o whana fo ia le i toe lesta leina mai e le o whaatanga ina fo i tutonu o le atunu ona whaafo i atu I tutonu le ofisa le leo le lau te wawa i atu ai. E tu sambale tolu se lau wonos fulu whana na watu whaasoli tu la fono I tolu le atunu o mai le ilaise neina ma o le telefo I o neila au malosi ma nei a upenga. Oni a upenga matautia e le tatau mai le maua se le isene pe a whaa. Pe a whais tālo sanga e lei seine ai ia whana nei. Ia. A watu ai ma meo tu tau ia po pulu o le whana. E tu samba le tasi le awhi ono se lau mon tupu. Mau atu ai ma le aisa ma le pauta whaasa ina o le cocaine. Mau atu ai ma le methamphetamine ia e maise la o la au o le maluana. Nala aina susunu ia le tūlanga o iei ia whala au whasaina ma me o lau maruana ma me o le cocaine ma le o le pi ia ma le aisa. A o whana nei na matua whaata o tole lei lunga le sima. Ai oso I lunga ia le meo le masini lola ma mafa fo I lea. Le ma mafa ma o na pa upe o ni pa uvole le ua mea. Ia mana matua nuti ai ma whaaleanga ina uma. Ia mana ia. Awa masalo o nisi o whana nei. Pēna whaonga ina I le tele o ni soli tu la whono. A o whana uma nei na mua atu. Ma fuala au whasa ina. I oso wha inga leo leo ia lo whanga solo I le tele o taimi. Mai o tulutonu ai. O se ngā luenga tā ua. Lea sa whaatino e leo leo. Ia malamata ngā luenga. Ia mamoni mawina e nisi o tangata whai ngā luenga le malo. A me se o malo mai fafo. Ofisa o New Zealand no ofisa o Australia. Tā ua tele. O leo te baba atu I tātou telefou I vai whanua I le ngana Peritania e te tau lava ona tā. Leanga e tā ua tātou malama I mero tupu fo I New Zealand e tusai o le atunu o lea e alala mapapa au ai ia lo tātou atunu Samoa. Na ia tātou loila I le suinga
o meo tula fono a New Zealand. Lea taimi, ma lea taimi. Ai le o le mama toa mamaua ilu mo olo le pasi leo atu i tangata. Ai muli atu tātou i nei. Tātou te le malama. I tula fono fau o lo fata otomai. Ia ma meo lo tutupu i le loto i fale. In this update, questions over a newborn's body found last night in a wheelie bin in central Auckland. Police found the baby on Ponsonby's Reynolds Street around 10 p.m. They have a woman in custody and investigators are inquiring into the potential homicide. Claudia O'Neill has more. A local shop workers told the Herald they've heard lots of loud noise from one property over the past 18 months. She's described a man dressed as a clown who yells at people from behind a frosted window and out on the street. Others report frequently hearing a ruckus and often seeing smashed cars out front. The US president is signalling a 60-day ceasefire in reach for Gaza, but it's not clear if that's the case. Donald Trump has posted claiming Israel's agreed the necessary conditions and Qatar and Egypt will deliver the proposal to Hamas. International relations expert Stephen Hoadley says Trump seems to want to insert himself into events and take all the credit. I've seen nothing from Netanyahu yet or from Hamas spokespeople, so this is very much a performative initiative by Trump himself. Negotiations between local and central government for joint infrastructure work over the next decade. The government's confirmed plans are progressing on regional and city deals with Auckland, Otago's Central Lakes District and Western Bay of Plenty. Partnerships on housing, growth and assets are expected this year. Tauranga Mayor Mahe Drysdale says he hopes to be first. We feel like we're in a pretty good position in the fact that we don't have an election. The other two regions have an election to navigate through October, so it's going to be pretty hard to negotiate. And the top of the South Island is bracing for more severe weather. They're expecting up to 150 millimetres of rain tomorrow. Tasman, Nelson and Marlborough have been in a local state of emergency since the weekend. Tasman Council says Riwaka and Brooklyn rivers are a concern. They're likely to get the highest intensity rain. That's news. In sport, former New Zealand prop Aidan Ross would love to play for the Wallabies. Ross started for the Chiefs in the Super Rugby final, but transferred to the Reds in time for tonight's clash against the touring Lions. Born north of Sydney, Ross will become eligible for Australia on July 10. Auckland Rays tennis player Cam Norrie is being backed to continue scattering seeds at Wimbledon. 8 seeded men and women were ousted in round 1. Craig Gabriel reckons the Brit could continue the giant killing in round 2. Cam Norrie played a solid first round and now faces 12 seed Francis Tiafoe, and with the crowd behind him on court 1, Norrie could give things quite a shake. That is sport. I'm Raylene Ramsey.
Seleto mana oya sinda Le ala lena o utango si imai ya yo ulima Momomolo walo failana tangi ta utala tala mai Fai mayele ita usamilava isepai Emana ola vai fiato foai Se etala no asa omai O ai la oma ua ete fia no fuai Tau tala sa omai sungai lo fa amaoni Awa ole po e fai langa papovi Te maua lunga fo I ile fale lo Faala e fo I mau fonga I lunga ole au wala ia a o faa foina le taavaleanga I atu I maota malawa ina uanganga I fo Faiva le atu nuu I le nei fo I aso malolo ngā lue malolo tau ata I peo na ufai atu o Faiva e fai e tonu le loto I fale a talo fatu I le tua fine ia Fortino Josefa ia fa peo fo I le tua fine ia Evelini ia mauto umalo tatu wa inga nei fiafi malo fa aftai le anga lei nai o tatu to mama tua ia fa pe fo ile uso ya Andrew Arsan le to mai ta yo Lucy O'Brien ia oskei liu siole fa talo fa le uso la au ave kuria ai mai se lava le telenga ya au pa au a lole on sai ia malo fo le fa to lungo le ala tele ile fa fo ina o kuria o me Uber Eats, Uber Drivers. Ia fa perfo I la ave taxi, o la ave pasi, au ave loli, ia la ave train, o la ave vaa, ia ma le ave valili. Ele ia se Faiva o nei vai nga uma ele I o iai le tomai ma nga vaa o tātou tangata ma tama whanau a Samoa. Matu le wha malo, ma le wha aftai. I loutou lava papale ia fo I tomai ma ia ngā luenga ua whatino. O Faiva masani o le ngata I fale, o Faiva fo'i o le lau ele, o Faiva o le vani monimo. Ia, maisi o le langa ino o le tua vao o ma le tua sivi. Awa o tofi I o Samoa. O le mea mari ai. Wa se a o tato e whaalongo atu, o to e ui o maintangata I le ingu ngā kukola fo le Samoa. Talu o na watu I le siu o ia fo ia na vatau. Lena batua tali le lei lava iai ia nafi ia le fionga. E le minsta o le malo tausi ma le malo tau ave le teimi le nei honorable lautimu ia a foa wale se vai. Ina o wafsiling ia e autanga vaia e tusa ma le manu lauti lea o pepese ai nei ma fa lau I lo fa solitu la fono ele hero pipi o tufa ngā tupe o fai ngā pepe ma la pepe ia fa pe fo I isi tupe o lo tufa ma fa ai lo o le tufa e na fai ia le tustala ile mafsilingia le fionga le minsta ya o le asa sila da sa fa longo ia la vatau maman bloti ia o fa la wiloa o le tufa ngā tupe
ma le whainga whai le ma o lafu pepe. Whamai ale tala ale minsta. Ia, mea nā ia o mea lava whaapati, nā o le whaalawi loa lava. Nā o le whaalawi loa lava. Ia le lawa mai nei le komisina. O le whaalawi loa le nā a o le i te talaina le aso e whaatino ai le whaatosina mo le palota po le campaign period. E soli tu la fono. E soli tu la fono. Tala fifia ina ua tau nuu I whanua. I le whaiungo le vai aso. Ia le te maitai o Paulino whalewā ai. Mai Israelu. O se alo te maitai o Samoa e ngalua I le Shross. Ia pa o le ofisa fo I malamatanga aluenga o suenga whaasai nisi. Na malanga lai Israelu. Man tua le tunu ule nei o Israelu. O le atunu u sili on ta ilo ya saina ma Korea ma le atunu o Japani. Pela tau te mawhaia le ata mamai ma le popoto tele I ngā luenga whaasai nisi ma ngā luenga whaasuesue o le teknolosi I le lalolangi atoa le malo Israelu. Ioe. Le malo Israelu o ni tangata ata mamai o le telephone systems developer e le malo Israelu. E uma ona toe whaatau I nātou la ia lea. E le military ma fita ma tangata suesue o le malo Amerika. Ma lātou vai ngā au. Ia wawai fo le GPS lele. Le sue I tātou I tuatusi ma mea wapena. Ia, o le ngā luanga fo ina whai whaatasi le vau Israelu, ma le fita le malo tele o Amerika. Le alau o mai ai ua whao ngā e tangata atoa. Tracking devices. E lo le mea ngā ke sola iai. O po e alu sa o le lau ngā luanga, po e se le mea le ke kifanga iai. Maua le ia ku E maua kulo o e kui lo malo of king. Me o su e o mau ai tangata. Patalo whātu la ia lea ia kari mo ia lau vāngai. Tangata ne wa live on the tauna whapipi I e murun te mai camera fo I e wheo ia alai lo me lai anga ia. So whatasi mo mau ring to whele le o mātou matamatatu West Valley, Utah. Ma ua afa fo I le tu la se furu I le po. Talo whai storyteller, talo lava, lofi tulona. Ia whapea fo ia o lepa. Me le sea, whatalo whatu ia Kaisalina, Tamati, Tufunga, watching you from Mangere Bridge. There you go, another local girl and local fan. Sinapi Faui, Talvalava Balolsi Fomuia, watching you from Mangere as well. Yeah, Telelau local fans lo yeah, Fapefo ia se Rosa se Manu Talvalava. Yeah, o leuso ya Lenny Robert Lewis. Also from e ke fia pinga fonga mo e le na longo fonga mo se lu panga le va so le Lene Isaura Talvalava. Lenny Roberts fa pe fo ia o le sunga ya Vailua Sala Ali apo Sala Ali to ile mafua tui talo fai ele ke le ngo mali e fofu ila to vai isi ngo fa pe fo ia fa fo wina tanielu talo fa wina Tony Sione ia ma auto uma ai tango fi press the like button, share our program fa mai lote ai asi o si o tungane o valusful tausanga ai o faia onga pea e vi ia I le lofa maleanga le leio le tua. Ia, pamria le tua I lau tua ngane li ia lote asi, pa fai o lo o faia onga pea, o lono winga. O le tupulanga lavala le na e matua lo tina I lau tua ngane. O tangata nei, ia, peifo o le lato wola atoa, ma le soifuanga atoa,
E tasi ale me whatau e lato. O lea onga la. Ferretti avei whaatili talo falava, watching you from Australia. Sydney, Australia. Talo whātu le tamaitai kalameli ala pia. Ya, po o le fionga fo I atu yata. Same with my beloved mummy, Miss Bertello, the first female teacher at Marist Mulivai. Her legacy, ya makwasa wala wala ki ngasudi. Ka pingi uma. I peo te tau muna tua le tamā o le tamaitai o kalameli alipia. George Alipia. Pia e sa o. Ya ka pingi uma la ki ngao. O ai foi o kalameli I le tōteleo o tamaiti o le malisi. Ia e whapela foi le matina. Le anga lava le whaia o ngā e makua lima ke la ko. Maureen Tefele talo lava from West Valley. Ia whapea foi auto umalava o lo mafuta mai. Ai tele I o whaia o ngā e mo le mele na o le whalongo o le hafo o le fasta mai titi. Lua tolu upu le tamai titi. Ia fasilo. Sasalo ma le tamai titi. Ai tilo fo I isi whaia o ngā. O tamai tisili a ia na ulava vale le teimi whato au mai ai. Ai wa umau na o a olo le whaia o ngā. Le a mio le tamaititi malona mafofau. Wana sau tamaititi mai lona ainga. E sau. E whaile kala fore mkwa le anga organga. Ia. O whaira utuole talo falava. Al tala ale mea moni al mea na le tala no I whaiao. E le o se tiu te le whaiao ngā. Le a oa I o le a mio alau atali ipo lau a fine. Ia. Le mea le nā le whaia o ngai whaile whare. A o le mafau fau ma le loto o le tamaititi. Ma lana whalongo. E a o le ngaruenga le nā le whaia o ngai whai. A o a le mafau fau I mata upu e poto ai. A o la wambio. Ke o mai la wambio mai o le whale. O isi la matua. E le whaia ni o la tūtiu te whapena. E tū fau tamaiti. Ia mai loa whai. Fai lua ele fai a onga I le tiu te mātua. A oa I le a mio le tamaititi. Toi a oa I male mafu fau le tamaititi. Tusi mefi talo falava. Alo le seifomduia. Mai ava Simone Talia. Ia, whapea foi o na whatalo whātu le sunga le toina. O le sunga le whawhengainga. Le sunga ia Reverend Elder Tinatali Ngafa malefaletua ia moe ia le nofo alo male aingari. Ai maise o le ekalesia le matanga luenga atoa a Hawaii Kalihi a talo whātu le tātu proklame. Teofilo au waa malo se fumduia. Keira sua vai lua o I vai ula talo whalava. Ano o mai leo o la tala noa. I le mata upu lea sa tātou whaasua fo ia I leisi aso ai maise ma le sunga le pali tele tā vita mo ala pānoa. Le sa avea ma teitei whono. O le teitei whono le nā o le whalapuputonga o le Samoa National Provident Fund. Ia po le whalapuputonga fo I o le whaputunga tupea le tunu, le nupi wha. O le mea la le ua whalongolongo atune I ai. O le ua whaatea. Ma wha malolo mai I le sunga le pari. Mai lona tofinga. O le teitei whono. O le tulia la. Tuli motu fo lea. Ai ua wha malolo ma lona tofinga. O le aveo sa teitei whono. O le ua teitei whono ai ia le fionga I le swafo ia le malu Celestina. Ai o tofinga nei na ave ese ele malo. Ina I awone I toi ai ia ni minsta po o ni vaenga fo I o le parlemene. O sui foi pule e toi o mai ese eia I tutonu I. Ia I tutonu ai o le board ia po tonu o tofinga ia. A le lau toi au mai fo I ma le fionga le Loia City.
e va lua male pule city, le CEO po le Chief Executive Officer ale lupi fa. Te le lava le ngaunga sao le tu lai mai nei. A olo sao no le sunga le pali. Le sa veli matete fono wole ave se o ia matuli motu mai i lana kon kalate ia malana ngā ruenga. O le vaenga o le nupi fa. Ai na ona wa fa se tuangalu o ia. Tau nu mai le lo ia sili fa tasi ai male office city. Le wata wa veina ia tiu te mga luenga te fono. Ona talwaila, ele atoa le lei ia le taimi o le kon kalate ale sunga ia pari. A o i fo ila, le o nepu ai le mato le vai. Ile mata upu ua mai ona pasia le palemene. Ua tatau maono mea. Le amata mea mai o le nupi farm. I le whaatino ino le poloketi ua whaingo ino le medical insurance scheme. O le medical insurance scheme, o le mataupule na pasi e le palemene, i le waitau o tu lepa. E mawhai o le sosoani i a le whaapatu ngā tupe o le nupi wha. E amata mea i le whaatino ina o se insure e tutongi ai. Ia ta o tonga ma tonga fitinga whaafo mai a wale soifua malolo ina. Mo i lātou e ngase. Ma awi nātou i whale mai. Ma atu nuu i whafo. Mo tonga fitinga. Au tau se sila la iai wa lewa na pasi al mata apune le vai tau tule pa malei chapipi. A le whatu atau nuu mai ia le whatu tue le tu sa mo o tasi. Tau ma whai loa e implement pe whaavai, ma whaatu, ma whaatu langa, ma whaanga ioi loa. Awa i lo utanunga le mata apulea. Lea e te e eitu le epa ma le ala ma le HRPP. O le mata upu na pasia i lato. I lo lato pale mene ma le lato kapeneta. Ma lo lato vai tau o le paia inga lo na sfuma fitu. La me o muso ni tue whaile mea. Ai o se fuafuanga e manuia ai tangata uma. O se fuafuanga e manuia ai tangata uma. Ka lala fua lana nā lea na whina ua tuai. I le taifia se lau wafe ma miliona e alu. E le tu inato o tātou mai ma le aveina o tātou ngase. I le whale mai o intia, i le mamao tele. Au le olo iai i le mara, i le whale mai whaapitoa mo so se ngase. Le olo iai nei. Le Special Pacific Healthcare. Po le Specialist Healthcare. Ale Pasifika i Nandi Fiji e lua whale mai na iai private hospital. I se tau ngofie. The affordability of the treatment from cancer to open heart surgery, it's right next door to us. Ese le tāu o lea pol kalambi. Sefe tupe le atunu, sefe le ola le atunu. Awa a ofo i Intia, whai o le lua le tolu aso o alu le valele. Ai toi tutongi le ainga, male pasese o le tangata o le alu e avele mai. Awa ele mwhai na alu na o le mai ale inifo mai la tau te malanga fatas. E ta tau le iai se tangata o le ainga, e alu e avele mai. Mava ai wha leile mai. Somebody to take any of our patients to India, as well as looking after our patient. Nea la ua fōlinga mai. Ua wha malolo nei le fionga le te whono se i se tai au pe a mai a fo i nisi su engolo whainei mai au te tani tonu. I le wha maoni o le sunga i a pari. Wha lua lo tau wha whonga o matana noa i le tā ua tele. E le toi popole. Le atu nuu ni tupe. E wha tino ma tutongi ai ia ta o tonga wha apitoa. O le a lava le tupe. Le voi sa no pari. Na ia ngā ioi manga lue lava i lunga.
o ala o le tūla fono, o lo whaatanga mai I whainga whawai. Ina ufsirigia fo ila pali I le mata upu walai o na whaase tuangalu o ia ma whaamalolo. Alena tali ia le fionga le minstau tupe. O le malili o tangata whaisa o whanga. Le malama o tangata whaisa o whanga. I le te tele o nisi tupe sa whaamatu atu e le te whono. E whai eino no ngā tupe a isi tangata. A o le pō ana pō. Ia lea, o le mata upulu nā tātou te tuli lo pēr. Langa e tā ua mo le soifua malolo ina o tangata. O le tala no mai atu le epa malana vaenga. O la tou lea na pasia le pili lea. A lea uto e li liu mai mato e te I ai ina ua le tū malo. Awa ana tū malo e whai. Nanga o le latou tū la whono. Ana le tū malo lava. O lo whaasang tau me te lepe ma wha lepe ma wha sofa le nā. Fuafuanga le lei o se tū la whono le lei mai te tau ona whaatino. Mō le soifua malolo ina o tangata uma o le atunu I Samoa. Ai mai se o tātou ngase e masi I atu I atunu I whafo ono tongwhitinga whaapitoa e le mawhai o na whaatino I tonu o Samoa. Tālo whai. Tālo sia I a ele tō whaamu le whautanga. I tai o le ato I tutu mai pe a mai o le whainga pāno tondei. Ia ma whapena o le whaawau. Le insurance medical scheme le nei. Se o whaitau o tuale vaenga lena mai lipoti lea. Now the Electoral Commission has warned political parties to refrain from breaking the law of the campaign period, which opens on July the 14th to July the 24th. Awa, o le soli tu la fono le mea na. Ea. Soli tu la fono. Ele te tā la mai I le piriota mō whaatosi na ala na walu tu whanga tupe. Lele luma ma whaalawi loa. Ale tele o pāti whai. Last night, at exactly 12 midnight, NPF starts receiving the 4% of their dividends in their accounts. Tā tonu la volei tū lai sfulma le tasi, ili o sfulma lua le pō ana pō. Ai matala lo mateo ngā tupe, ua alu to tonu I le 5% lea, mō le aru whaisa whanga. Fastful lima tā la na tufa, I le vailuanga o pō mahao ana pō. I le vaiao ana nei. Wa tofu sia uma le atunu. Tasi leo vaenga le sosani le mativa male. Ai le ise mativa I Samoa. Ile o ye ise mativa. Awa, o le mea le tula I mai fōi. O le wha o ngā ina le lei o le matanga luenga o le price control. Le price control o le lato tiute le nā ina ia au maia se lisi. I lea kuata ma lea piriota o le tausanga. E sa waile lisi o loa, e whaapipi I ofisa whaapena fo I tutonu o business ma company lo lato whaatawai o loa e mana mia I aso uma. Ina ia awai, ne I pule se whai o loa, e ta si I tau ana o loa, e pule ana ia. O tangata nai te taunu tapu e mai fui e ta loka. Ale a si I so na si I le mawhau e a o lātou o loa, o lātou ia. E whai o mai oka, e le maua le nā o loa I nisi whale o loa, mai le ai la se whaatau vanga e whaatino ai. So set the price at its margin, and these people do not raise them as they do at any time they want. Le mea ni nei tau na whai. Nā le whai am whai mai,
Ia ua taunga tāle soifu. Ale ale mana tu o Samoa. E a mai fua i le pensini va. E ti e fua mai ia oloa nei mai fafo. The imports that come from outside of Samoa. E sau le va ai lea. E sau le meo le karonga vai. Ia le la, le u tau silafia. Le tele o taua ma vesinga le laulangi. O mea ia mua a nga i ia fita malo. E o mua e pobu ma faaleanga facilities e tupunga mai ai le suau, suavai, e le tise, essential services. Ia, o mea nai mua o na fai, o na alea. O na uti ai leo le fasoa ma le sapalai mai atu nuu nai sa sae tūtutonu. Mai atu nuu lo eli mai ai ia ma au mai ai le swau o le kalsini o le pensini, crude oil, unfiltered oil, so se tu ai ngā swau u e au mai atu nuu ia, la whawhena mai. Ia vai a Iran he ma Iraq ma tele o vai ngā fo i o atu nuu o sa sae tūtutonu. Whaaleanga ina, ia suavai whaaleanga ina, le ngā tai whale, i mea o whapenau na utu mai i le suau. Mō le larulangi ato. Whaaleanga ato. Whaaleanga e tātou ia. O tangata soifua na whaia le atua. Ia me whaasanga tau i isi fo i tangata na whaia le atua. O whanau uma le atua. Ai se wawa ai ai. I me whaia le tangata, pe au na fia pule le tangata. O lo na fia pule le tangata. O tau ma whai e whao ngā so se tu ai ngā malusi anga. Ia pule ai le tangata. Ia pule ai ma le lea mi o tonu ma le lea le lofa pēa no wha tangata nei. E le kea i le atunu. E kai kia mapa. O tau se sila i. Le la ua au mai e le a fionga i le Minstau tupe. O le tele i o whaamrianga na tuu e tō lau lau. Pe ana se i whaapea tu watu Salvador i le malo. O le malo tausi ina ia whafola ila na folosanga. Ma whaalawi loa ai mea o sai to tonu o le paketi. Le tala whaatau o le tupe lea, lea o te i o se le mutu whaafose. Elese. Ma o latu tango fi ai e tusa ma le tula fono. O malo whaauau. A o lo loma se whainga pano te tele lea tunu. O lo ta oto le whaabai. Le mawhai le malo tausi po le malo whaauau. Mo sina taimi le tu mau. La tau te tango fia ai le tasi vai wha po o le luas fulma 5%. O le tawa o whai o le tupe atoa. Lea na tu ue whai eile vai vaenga ma le wha soa le malo tau ave. Mo le manuia lau tele o le atunu. O le luas fulma 5% la nena. E tusa lea, ma le tolu se lau miliona tala. O le tolu se lau miliona tala lena, o le luas fulu 5%. O le tupe au fai e tusa ma le tasi, tesi, ma le lua piliona tala. O ame fai i mene, ina ia mautinoa. E faa wau pea, the normal system of paying salaries and wages for government employees and public servants. Fa wau le tongi ngā luenga, ai fa wau ngā luenga i le fa pe kongi o kou ari ngā luenga o whaia. Lau whai ngā luenga le malo. Public service, public servants. Le ngata lai le tongi o la tō e whatino ngā luenga, ai a mautinoa la, e o lau whai ngā luenga i what.
O le vai, ia le lei, lona sapalai, le sua vai, whapena fo i le sua u, le kalsini, pensini. All the essential services in terms of emergency, such as the department, the Ministry of Health. Le matanga luenga le soifu maloloina. Whawauna ave peo tātou tangata I whafo pe a whaiwa le mous tong fiti tono Samoa. Whapena fo I on whaalei, ia au nanga I lunga o whelaua inga o ala tele ale tunu. Whemalanga inga valele. Whemalanga inga a waa o le sami a waa whewhataua inga. Male a wheo I tātou. E waa o loa ina ia mauti noa o lo maua peani o loa o lo whaalanglango I Samoa e le maua tonu o Samoa. E taipe o le leita. Mal whalamata o lau fu mwhina whaila whalamata o ia ele o lava. Ia le sapalai ma le tūlanga o me maua e ngausi mai ai ia le whalamata. Ia le suka. Ta ua le na ai maise o le pensiona tangata mātua. Ia le pensiona tangata mātua. Salary and wages for the public servants to continue to work and provide essential services and essential emergency services. Ia mana ia le fuwanga a sivaenga o lo o iai. Ele mata watu ele tātou I tū malonga ngai fo maunga numera mua. Leo wawai atu nei le kopi o le tātou lola palota. Le lisi o swafa mai lato uma wa uma ona whaatino le stala whapea foi ia isi vaenga e whaamautu ai ia lo ID o le lolomi ina o lo filima ia o lo wata ma le puina lo wata. Le la ua wawai atu nei ile na o le lua lava wa fioanga I tutonu o safotu mamanase. A leo te wawai atu e to tolu ia sui nai tamumu e mai ai. O le sui o le whatutua I le atua Samoa o tas o le sunga ia le vea lau a folasa. Mauti noa lava o le pati le na wana to momori iai ia le fitalenga le li o le tu ia le vea lau a folasa. O le isi sui tau vā o le tātou tu malo le na. O le sunga ia timu ia kopo. O le nā ua momoli mai sa fotu anga I atu I le HRPP. Ia nā. E ei fo I la malesi le sui ia le vea fiso. Fatasi ai ma le sunga ia le vea tupai matuna pese tā lua. Na wingala, mai le toa whāle o le tātou. O le tātou, o tātou sui lea mai nganga I fo maunga numera mua. Ai na o le lua nuu. Ai iwa se lau palota. E la ma le sui le misi I. Na. Le vea lua. Pesta. Tono wingala a e tango I vai ia palota ia wa uma na vai mamai o le toa wha I latou a iwa se lau ia tangata palota o lea ua uma ona wha mauti noa mai. O lona winga o lo o e tilo I se mea le tailua se lau su wha ia tangata, ia palota al tangata I tō tase le sui tau wā.
E le tai au na whailo leo le whangatia i le komiti whafoe a le telenga le li o le tū la vea lau a folasa mo le whatutua i le tū sa mo watasi e se teimi o le a whailoa i ai. Ia ma whapena fo i o na whailoa se whinangalo le tū malo i le tūlanga o le iai o le malanga mai. O le sunga ia o le telenga ia le vea ia a wafu i ia lona wha moe moe o lo whafonga mai ia le fionga pe stata malangi Alex Fido tu unga unga ma le sunga ia Brother Smith ia manisi o le maftanga o le whatutu le tu sama o tasi mai Wellington makala estete o le aies tebi o na longa puili i leo o tau ia awa ia le wha moe o lo loma nei se su e tua le silanga le ale ia lei tu o le whasilanga le nei mo le Fast Supporters Group mo le tumalo sa fata malotufanga whasilatu i le awa tele ma le whaaloalo i tauwai o le awhai o le whontanga a sui lango uma o le whatutu i le tusa mo watasi ale i tumalo sa fata i lotufanga e awhi ai awhi o anga nei o salamumu sa napu sa tawa malotufanga o fa mo mo fa yo le sa a sau nei la sono le nau you lai ile i tu lai fa la fiafi o le tau sanga le nei lua felus fu lima no fanga fa ai o le fa yo le monta Samoa tasi Bader Drive i Bangele fa sanga tonu lava ma le Mangry Shopping Center talo tuai ya male ava tele i tupu mai e fa pe fa le polu Paulo mangafa matama fanda uma a lo tato nu uma le tu malo paloto sa fatatasi tato te a wai fatasi fa molo le sa nei ya so ai le pule a waso tato sao ma se so sori mo le tato sui fa orioli o le fionga le ya anapu seve tei na o ia fui mono o lo tapena tu nei mo le whainga panota o lo loma nei o le tele o lima ia e mama ai se venga ta fui loai i le anga le lei o le tua mo nisi whamtalanga whamsota i ane whamulmole o le sunga ia lau vi a Sarah i le telefoni o lua tolu o no lua tasi fitu le tu malolea le ua a mata o na laumanu i ai. Lo lato le fia tele. E se tasi sa avemba. Sa avemba palestine o le whaamisinonga whanua maswafa. A leo fōringa mai. O leo o tūle i atu o e tamo e mai i salamumu mali tu malo leo sa whatatasi. Ai e fo soli ngā tula fono le nei fo tamali i la tōwia. E peo na lau sila fia ai. Na wha mauni ai lo na whao o lima matautia. Whao ngā ina o sefe atin whangu. E sasa mata ai leo ulo se leo pō. Man mai tulou sa mo whamena matua nuti li i le. I le whangu e kau vange mai whangu i manu o le ulu o le nei leo pō. Lea la ua fasiringia. E le tu malo sa fata. A wae lewa ai o le nei tangata i tua lua. Fasiringia lana montanga ma lana sao i matau i tono me whai ale no.
Ia. Ta'alonga lava whapena o le porkiki. Ai a o a ina loto tele le tu malo. La tu te iloa. Ere o le tangata le tau na ave masui. O le tu malo. Ia le palota lava le tangata e whaatino ai. O lo fina ngalo. E suia ai le palota. Goe whele palota. E le o se mele lei. Le pisa le palota. Ai le e whai. A mese au tau ia lo lalam papa au i Samoa. Ia. Whaftai e tuai i le pa ia maulunga le tātou tino. Lau whaafonga ma lau tāpo inga fōi i le lei aso. Na ua ngā Gagaifo Faiva o le atino. Ia matawa lunga i fōi male pola kalame ma lau nanga alei ātaua savea i le nei fōi a fiafi. Te leo mai lopo ai le avpasi. Ia o lo fōu mai. Mo le va moe. Ia ai tāsia a whai o teito ia pola sunga fo ia sau ia anga leile tua mose whina ngalo nisio au au nei ia tau te whaafsanga ia ma lau lua fsile whai mo i tu la o totoe o le nei a fiafi whamangalo mai le leo le au na ia man bia malolonga man bia tali ngā sua man bia fo ia le tūlanga o osi ngā taulanga mo whai ngā lotu o le fiafi nei au te tu o tau i le pesele i atau o savea whaman bia tu ai i le tātou ainga i lunga o apio fōringa ia whapea fōi ma le tātou YouTube channel ia manu bia tele le nei pō. Well, Samoa, that's it from me. Those are the stories of our people today. O tala nā e winga i o tātou tangata. Mō lātou winga, mā lātou amionga, mā lātou upuna whai, i le nei aso. Soifua, ma ia manu ia, alofa tele mo oe, ria malo longa, wheloa i le aso tae au i le whātawhiti o ti ute ma Faiva o Samoa. Pongisa whaapeo na puniti o le la Wau le langi o le timu fo i le muta O fitilo na muenga wa tofai maloi mata Fitilo fa i solo